wo boy dwuma anya asem keto ne David na ka kire obi enso bochidom anya asem keto kura kofro bofom pa bema asukitu am yipa bre na asa ya Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me na metadwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so no obi Jesus se kansa mpia was campaign na ye ko ade akoyanim ewo dwumade we so na enno yefo akonya we so na Aboagye ansa debra bako odi afa nifa feku no ewa santimem no woni kandifo na oso pomponsuom ediswai ekre krobia sante kotoko hene no enene emfie aduasa enson 37 years enya asem ketwa kra na sa hini wei enna ne nsa asesem ne so emma asem da biara da orofo sa asem amekan na Aboagye ansa debra ofri ekona busuam ekona fo enedi akonwa ewo asokore mampon na 17th century no wantwi bi ebai ema omumu ete na ebi kodi asokore a benfigase asokore a benfigase ene bi so ekodi asante mampon na yemra no a ena omusan efiri asokore ena mamponfo no esan baye na fa ko mu besaye no ene koye asokore mampon eno ti na Aboagye ansa debra na ansa na obedi akonwa no na oye architect na oye architect na ne dwumadie mu no wamfa na dwuma ani agro eno nti no se oba ne nsa asesem wa sokoma mpone ni nyina gu laptop so de ya ton nyina no wonim de ya ton yen so a wosai enim na ye kan nyame kase bosom kase pa ewo asokoma mpon no nyam kase eho ena ewo na asokoma mpon enam dibia wowo ewa santimemu na nifa fekuo no na Aboagye ansa debra wodi animu nti no nananom ese sika akompaboa golden sandals otimi ehyebi ono kwa ne timi hye golden sandals ewo asantememu eno tie bebo na baso se obefa akonwan enimguase bi anto no obi anfa anse bi anko fore no a wo hwe se asanteman beko akonanim na mpo ebi aka nifa fekuo no ewo asantemem eno ti yema na Aboagye ansa debra bako di afa yema ne trinkwa ewo ne konwa dia ufra buruchimem ebediye sesa abre ya me no kasa die ewo Canada mem enanwumire eno ti yema na Aboagye ansa debra sokoma mpohene yema ne trinkwa abrewatia yema na Aboagye ansa debra bako di afa ni fafeku ewo menhyiafie no yema ne trinkwa na ohene na eyeme dese wo bo na baso eba ansa asesem ho a wona na mfie kodwo kura na okoto asase ho na se krata wo ho nko ade a wo de kwa computer ene no abo papa wo hu se sa pepepe na wo krata no so a wona na de a eye wo dia na chese wo jai ede ahye wonsem ene to for so be ma yema na trinkwa na yema ne mo apiafo na kan die su ene eban a wo da na di e wa santemem hasenum no edanso na yebo na baso ntonkoso a na afofrofo nso ntimi ensua bibi pebi efri ni ntofo so be ma yabase ya na yesom chobo ya na adehye anye yeso ye ya yenko an yentimi mpagya ntino mo ka ye ho Sompa television so afa Sompa 93.1 Sompa TV Ghana no ye Facebook na YouTube no so aye Sompa TV na bibia so atimi akoye na o ma me baako maadwoa wo UK Osei yellow na nseme ta hye na da meche butterfly ene ne nso ma hye yellow me nya sure se me wo yi ye friend in San Francisco camp ho de mami ja daddy wo me encha on fi adwumade ni agopesi ye che abusuafo nyina na Crystal V mu nyina Nyankopon koso anka wo mo homa ye me na se okay the nation sanka Oforisuo be ma afrem na majizo ai bako di afa na Aboagye ansa debra sokoma mpohene wodi akonwa mfi aduasa nso eni ne ho ma asem da wonsa ase ho ka foforo bi nsua no ya mi njira ohene ne nkwa so se me name no edin Aboagye na sumdie kura epa sumdie justice twan na ye dia ne nipa mpe na so twan ye no muzu na dia sumdie bi te se ne kura no ebi aba
mfie aduasa enso ohene bia bedi akonya 2 years ni ijimi ni mu beko proto won toka wa start kra me ate no won ni me nu wo manhia nanso Aboagye ansa de brade ye nya ne sa e da twedi ampo ase mana brabo na ya ka che na se de ye bo na baso nei o mamu ani monyam ne nkoso ntena na obi amfa ne kaka mesi duanam amana nkofa nsem bibira ma ofoso na mi si form na mi share sister bi o se ye frɛ no sister fie ni mu ha so kono no osu tie dwumade ofa mi tumirika akotena ho den na mi sister fie amechia na onzu ahunu se yensu ye ne je ho mo amohwe ne yepe masempa ndi sister afie ni mu ni fie fo a mo hedwumade nyina wawale one ne ho kani awrade nhira mu nyina se da bia adam de mo fidie to Sompa Asem Mpe Nipa na niema ekotote edema eja se menchi ama eja se ana ja se nwumire bia utie wonno ano frempire no onde utie no ontini din no a yaka ye ntokwa wo mba ne se na no ya asa aguro da ko me kana se bia chira okay what you omra samwa for so be my dash nche tifo ti se de menwan maka no ya dofo ne arefo ndu sambe se nye yi sa na aja sei sorte kasa na ekoso ye na etia de sebe enye obi anke nim se na no ya nti sebe de aja se wonka ho da bi se di osuan ochi esuan wasa na ochi na ochi na aja se be bia obi ano atemdede ni be koso afa ko be be friba na Aboagye ansa dabra asokro mampa ni mu nyamo be be mo yo kankwa o se sei eja se sei mine from mine ni mu nyam be be mo yo kankwa si atemche o kaza o betire mente ya timfri na no ya just timfri wa no da bro e ba ya o pa mi an ma bie recording tu ba je se lo ba na sha da mo timfri na no e de do so ma o de da kru mi ba an ma bie bisa ayi o ana je se just atu bia ma no dada enra o chira metwa mu odwiso enra ye ko na ofre na say yi die ni producer on friend say ba bra fili e ba da bisa na ko se chi we need to speak out o kasa kama o na de mo ye dwumade ni kama pa emzo tike ma minya ha urade utimi fa kurase ni ma ne be yi sa just say oh debi just say hun and I just saw the out so agi hini ho to gro bi elu ni bula aza kwa bi na TikTok do preaching o nze na go be le story ba wa sire wa di Jesus ka no makwa yi aba no ma me akua chanie esika no yagigidi nyina kosi million mensa ye bonipa no nsa million mienu patro ye se che ne aka into 5 cedi da abagye wade awo ni bibia kama okay wa mo yeti o for sure nana Aboagye asa debra bako diafa megidi se nana de obo ne din wo oman mu a yenka se asanteman mu oman mu a sha na na ye pe no for so se duru me bia ya ka se se fidie su na so hene bi asem ba ya na in fact entwe ya na ye kasa ya na ye ya ko asantama na efe amane bi efe na ye de ye be kan ye de asantama na efe ni mo ma efe nso no na no ma bi kan wona efe nti na ebedi ade no se be ni hwehwa ya ba betu na bakwasem ehune no ma wo ye no ma po ye udu hono ma emse megidi se asokro ma podu a eno ma de dana kwam eno ma bibia hye pepepepepepepe enye de on peno no se sebe opunipa nenso omobia ho tono na sase so sana na ye kasa nka sebe yesi odi akire no osua de odi kan nante ke ko ne san ke boaye na nkwa so nyankopon hya no nonto ne ngwa mayen ye onipa bu ofosu ye hwere na ya hwerade eweni pebu ehwe ne ahwade nti ye bompa ye nyankopon masa nipa sebe wo modwene wo ma ho dwan santema ho no nyankopon ema mo kwatenten ene ahoden emu nkwatenten ayale wo mu de ye pebu nti bebe na wo bia no ye bona baso na mamencha dolapia nso o US by se waba Ghana obeba besra ye nche bia okay ye fa na se kase ene ncha enkoma Sarakoba boutique ene granny
Nabosiak and so granny banono Nabosiak opema Asem say anya no fa tetiano Nabosiak otuton konwa ni ntana doso no sarako banwa be ma no Sarakuba sama ameno sa enoma ni nyina no kono wa bi ho se boutique na nkasa no oya wo se obo life obo life ana ama afufuru bi so ababa be twato Sarakuba it is oya boutique abana shebi ya basre so na also ni asa man ni asa wa shedense na wa de kire no kan bone ya kwa da bi bone di on kan ebi wo bonti ontimi nya sakra ankoto bi sana me pa kire ba ya susu okay ya kwa anim na ya kokọ yanim no ena ya obi ka kira santeman ya obi kira santeman ya futu sem ede brem no ene no afutu sem aka mede ba no mede ato ho isanse na aboachi ansan debra abrabopa ene subampa wada na di wa santeman mu no ye besre ahemfo afoforo bi se ko mu hweso nsuya ewon sase ho ene afutu amede ba no afutu amede ba no magya ato ho sanse mete oya na bibi anomatrufo bi wisagu masum se oba santimam anaga na mam ha ye kan sase ensase a enananom dia enti se kokoba ne se aban no kra wo pa sase de adi ne dwuma bi mu a jesu okona nanom na aso na watunsa yamana sase na ye osi suku ana hospital ama timamofo anya so mfaso a enananom a enadie ne ehu Ghana ha no esanse enya ban ena hwa asase sunti no nananom ewotumi se asase no ankrankra bi epebi de asidan epebi de di dwumadie bi a ewo se nananom ena ton bi anase upebi akotunsa tete won sa na ye ka no utunsa na ode age enadie ne ehu nananom bia ye o madwene se o mo peka akese atenam ne sa yonti asase a waton ama obi dada wadi ka ton am obi first one wasa ton am obi second watam obi third amene manso abaso ena de yete kura ne se nananum bia yo madwene se usi abansoro na wo flow so kura no a opeso obagi sika free wo sa ne yate no ena wo to fence wo kura no nananum binom se fence wo na wo to no so kura no wo bagi sika de ne yehu enenti ena futu a yede emma nananum bia omote saa na womoton saase ma nipa ba ku mienu ne miensa emma ne dane manso ekwokoto no womonhwe yie anya saa enu ada ye ka asem bi se waho kire wo na akodan wo tumanchi afie na atetemu a santehene be fro se bebo wama ne be kire wo mokwa no mekai pa se santehene ebedi akonwa foforo wo se da bi mimi breyi die mi wo fanuma ba be ye biko mi nananoma ba be ye biko nanso me pensu yi ensensem a eya hensem a wo kotu nyina no ye koyi ni nyina amra ne mesiesie ne manhia fie sana mete no ene nananu bi atwe omagina kotu enam sasesem ho enti ye kase satam wa santene ka se mayemfa ahensem enkokoto no ebinum anhye da ante ana enoti ye ka che nananum bi se ekwan ye omofa so eton sase ekwan ye omofa so ji amanfo nsase firi won nsem ekwan omofa so ji amanfo agapade firi won nsem no ye besere omo se enne ye tu omofo se omo hwe yie asante ngoma na ka se kaduodi ache na osua duodi kan enante sabia nyado tamwa tumfo se tutu bedi akonwa na wadi asantema pem ko nanim wadi Ghana ma pem ko nanim wadi wiase nyina ko nanim ne ya ka so ye kin Solomon no kamonhwe na kamunsua bi enso so enoti ene ye gina na aboachi ansa debra edin a wagen won sase ho asokore mampon na empo obi asase a wotoye na wonya medi akonwa kura daso dawa wonsiye na wobekọ na obi laptop a cho se we obi dia no se kanananum bi esua kayensa asesem wa santimam kemu badwopa enonti ye gina we so na nifafa kuo no
yada omo ase se na di omo animu no empo santeman ekun ede kɔ nanim ewo nifa afam enti nananom omo ayo omo adwene se omo de ansase na ombedidi ho wa bra woton ama nipa mienu ne nan no ene ye ka chom se omo nyai omo anyai dia yeso yebetue hofo ne enwu kwampa yebefa so a asesem no a edi anim guase bra santeman no yebehu kwankura yebefa so ne yedi akonyam kese na wono so atumi ede ne nokore no aka me wogidie kese se wona wo prince ase ho a nana tu wo mu nyina no omato omo ase se omo ye nipa bonefo sem so omo ton sase ede ma afoforo a omo ye mienu ene miensa eno tinana no mo tesa no na nwumire mafutuo wa Asem Mpe Nipa so se sa yoba mu dia asante befa ne tampa fra asante din be kwa animu na nsa asesem wa koduru court no omo hwe no munyini nyina za amra fie sa yoba mu a asante bepem akonanim piawo eye me modofo pa se yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samoa Oforisuo yanchia ke du gas papa fie kon ho a samre de ono so amia asante man ene Ghana man so asebi o sika ana oni sika kra de Ghana ha bi wo de koko hu ko edu obabo mencham sasaka o dweso besianse samre enwan mo wa blockchain so o maye aggressive tie Asem Mpe Nipa biba se usam ho akwa wu usa Asem Mpe Nipa ho na osu kuchimu fide na to baby a usa ho akwa for so bema na Asem a wakan se wo kwa yi ase pa na se ohene bi de wo kan genzina udu ahwe o mo hwe sa ayenfo no mo kan se mo mutimpa se wona kwa wona de sie yi so onso wo kan wabo bi den mo bi ed de pese kama enanan ma hemfo yankopon abo mo ya asante ye do fura konwa wonye ni paketo wo o tena konwa so se wo ye se bi odi kru ana wo ye obrempon ana sebe udi akonwa ewa abusuam ana se krumu a unye izi ovozo tete no na court ni wiase no na nananom ne di nsemo nti otufo baaye na o kan sa asem no na je se tete atempo no no na eden nananam so eboai na so na die na ehu yadwuma de se de bia court ye di wa kwani aba edwuma bi ko court pa na so ohene bi atutu ntuma na ogya na ensa asesem a ya na wadwen kirew sa na sama mmiri bi atwam otufo kan no na ewanti ana na ya na edwuma bi anipa bi ana hemfo ni bi bufa nchen because when nim se sa asem no se wode ko efikasie mu a emwa no na ni nyina so gira me no mienu atai mahye because kroma ye wasikafo bi ho a na sa asekura no wo kura no mfa ho obede no akofa na sa ase na no hwasema na ye kan a sebu obi akoto na sa ase okuta ne papers e kire se wono no adikan na wasi dan na okwabrani bi nso ba beto wa fadan no wei ofo na ye kan so ye hwe nkro na sabia hemfu ni so no ye besre nipa bi afanyansa kwan se wohene ni kro mo ntino wo ma fanyansa kwan wasase kra na da ho a na ono so ba se no obi ani ayibia ntuto bia obi ma wie odi wa asam kase te bi edu sa mena jata ma hye omo a omu kro manso anase bibinti ohene ni ho no wo mo omoto omato nsase dadada ebi ohene na no oteso no ko ye nachi ena nsem asie ofosu ye ko basa na kro mo ofo no adehye no na wawu te befa kwanya we so nya sire nya mekese na kantankanji bebi obi aye chia no na omwa esa kwan so fosu yetete ensem bo esesi na ebonten ho emaha se ni nyina na yetiate se ha kanipa beba nanum tie besre se yenhwe na Aboagye nsa dabra nye se bia ma papa no anase wohene no se bempraduasa bibinti but ne pa wo yema ye ne ye ho to ye nti na ye bona ba se enka hemfu ni bebre enyi wo mu nyina wo mu tesa de ye kai wo fa ho no enka hua voso mpanifo kan se bi se samampa ne to na bedin edrume bia ukokro bi na se so ohene bi atwa nani ahwedan a hwede kroma ne ye obi akura ketekete kura za danitisu because on maseta pa
ohene ne omoti kromo wukọ kuro bi na obi nso awu a ubon kroma ni nyina na obi esre busuani na awi ohene je wote ohene kwa wode yafa so twa ya be obi wu biem ofo so kuro bi so le obi wu a kwahwe sika ya ji kuro ba no enya asem ketwa kwa wate so no obi a ne nananom na asom ama wo ba no ba beto ofo so ukọ kuro nketwa mu bia mesi wo bi wu na wo ye dehia na so wo kuro mu wasom a sika ya ji ne sebe amane ne mamra bia ye de omo ankasa de omadwen afa ho ye no ofo so etan wo baka se wo ye wo ya be sere nananom ya respect mo pa yebu mo dume bia sebe ye pese ya no betia mo etia de bia me kobodwase ne sasante ye ya sante amane ofosuo wotewa abonsa sane kwa wonsa bidie wo bonsa wo kofom ya na efe nanso emu sasa ohene ne wonima sa no ya wo kanfo no ne ye se fata eno na ye no ye besere mumma bibia nye pepepe ye ade anyam kese ba ye obeka ye no otumfo ba okan no ye besere sese wo fi se wo di asempa ko animate ade na asem da so court because nipa na ode ne akogina court no ana ode akọ court utimi se woni bi eti se ne tie bia Ghana so de wo no aye dan ya ye bebu anefo afi na ebushi nemmom wan kasa sese wadwen se eyampa se dwumadi a akroketikiti bia to na askenki akroketikiti bia to apampamu store ehun se daachi bia sese opa ba bi da nemu wagye na sase edi masikani ofoso ya nemu oya na yebedi dwuma de be bia se no line na ye ka no we anu ada no watofom na esu no ai mi na mini o mi na menu ya santisu bojo tumfo osimunya na mankasa eye fidisu ofoso manfansia okay abrewatia ofoso bema medas na machia yetiefo nyom na samwa wo ma me se o chene designer efe papa nti obo abaso so pe designer care papa ma draw wo UK on de obehu bia no attest ya ba ne ofoso bema ma ye na se ne ye nchia yebusuafo nyina na yemfa no yemfa ya konsem so ma ye wofa adejatin na busia enu ada wofa afri yensem atofom ya na wo hwese de kwan ya wofa so ko ye na so ne nua keteche oba ma nyina wo nam kwan ba akoso na ekọ ye nyankopon fa ofa kra ensie ye emfa emaye na bonsunso S5 ono so ahwere ne maame panyina fe na ne maame nso so atofom onkafra ema omunyina ya akọ ne shedding na ofoso bema ewia so ene se wo hwe obi na oda suban pabi edia na wo hwe no asua wankasa ene beboa wo hwe na asua no nkasa ne personality said ye will see address na asa atade poti a wo hwe no so kokko hwe sa atade na bi no na mom wo hwe a integrity no say eniema wode ana kwan a wo fa so a wotimi kodru ho ekwan a wo fa so wo ye ne niema no senia wo si ye no wo so wo fa de aba wo de mu na said ye wo de no ebeso so no watimi atu sa na mo ne sa se be ya eniema be koye de amaye na ba ko odi afa mampo askware mampo hene na Aboagye ansa Debra yema ne tirim kwa na yenka nkyere na no mo hemfo binom a wonum 8 year 37 good years on the throne and still counting yente wo hene we hu asembone biada yente sasesem se ye biesi da na oben no ofoso bema tru ketecho bema ntino mene na edi nhyiamu ba akomienu and wo hwempo ntudwuma se de wo hyehye ne niema wo eye atankonwansa aseso wo askore mampo se be ya enchirima ya eba no wonom emebre na wonom soso hu hia wonom wo niema pie hu ntino watimi abi asokore rural bank ya omankasa na hwe regulate a ni nyina no wode ebo eye enkonwa ne ho brama adehia wo no so no empuntuo sa kwan no so no ebi atimi aka wonom wotimi ma adehia no true bank wo no wo mu didwane ade ebesia se be ya wo mu so no ahoto betimi aba won ma brabom ene nche kura nyankopon ya adoma hospital bia osie
wa asokore mampon ho se be ya ne titiro ema ye kwa wo so yade bi wo hwan professionally no na nankasa design or ya architect wono ana draw anase o design dan ni nyina architecture be matias ye ne na nyina abo anan share dan no na aka kakra bi no mo awie architecture free mu ntimi kola nko ho biem ya na aya rehosem ejofo so be ma mechidi yes na nya mfinhye aduasanso akonwa hu de ye behwe ne ya se to anamo akohwe se de architecture wode akonwa no se de osidi na chija awo no mechidi yes woto anamo ko hospital akohwe na ne ema konti no wasa woto aso firi wona enema bi nso so a ekoso wo de betime de abo na ama na henie ne na dwempa ya wo edema adehia ye wo ne mpesua so ene Ghana man nyina no etimi akwa animu ye mo na aba so na wo hwe mpo no enkonya no kura mpo no se de filling station Asem Mpe free so a menchima yom beba ne nsase bia na asa enti filling station we say ye bie da akonwa ne ho obi oba be di akonwa ne bia se be ye ne ntutu nka ne sem there are a lot ya ye ntimi nka efa eye na naboachi ansa de bra ho wo ben na wutimi hu na dwempa ya wo ne nsusu ye mapa ya wo de ma na de hye ekwan ya wo fa so etoto na chi se be ya ne manyina be koyie ama na de hye ya wo si won so no yesi ansa na aboakraman obefro patane ye nipa ansa so e na wo fa ansa na waye onya himfu binum a yetam wonum si akonwa so anasa pata so a na wadane ho se bia aboakrama no odwonso edigu wonum motam ne si so se wonye sa da bia la dente no ofo so be ma yenhwe so dia mapa ya ye betimi aye den esusu dia ma nanom himfu bi se won fa sa kwan no so betimi aboa won ama ma so twe court nsensem ne ebi kunkum kwofo langa sensem nyina no eto betimi atwa magana so ya so matimi adwe ye medase. Okay, the nation sank Falumba. Oforisuo be my brother Nyankopon nhyira nipa bia wotie na wonhyira asante man hemfo ene oman Ghana ahemfo nyina na onye omo kese emidika ka asante man hemfo ne se ahemfo aka sebe ye ni won ana ye mfa won ho nanso fa kwa ye firi obi amfa ne nsabonkum enchele jafie kwan te hede ye dikan obi no so che aduane esisi ne ho to ye de abestart ye firi fie na bibia akotote ahemfo akanya Awurade Nyankopon nhyira na onye omo kese nana boache debra menhede nim ne match wo faase ne nim ne dodo sa enso boache ne mana ye menim na metwam so mampon asante mampon hono a ai sokro mampon hono a o he buildings esi ho am tesi ase nana na adro ne sa ha plot de woto na nya abrosan a ensi na so tim so vision so ma asante mamutie emeripem minim se nyame be kan obi akoma so be yen hyehye na asante ma hemfo awards na ubonse nomination ni gugu so ohina wajimi a wodi kan ne de award ama ohina opempum tudwuma a wodi kan ne de award ama ohina wa ma asante ni mabe ye becheche sa na se ogogina sa award na se na ohina wajimi na age ho award wa etoje wala eni ufie eni nkunwa koda udie ohini bia adamfo nyansa Kristo adebo ahyase nyina sa na oye no ekobewie ye papa Solomon so na ade odi kan ebusa ya edo Kristo komo de ne aka nyina aka ne ho nimde ene nyansa ndu ohini bia no di na ohini ni wokura na se moto to ansem na utimi bua ma akoma toyem ndu ohini bia se gino ma asumdie ndu ohina ompa asumdie no oyakwase ampafo na so to mire bi so a yedan ahemfu bibirebe no kwase afo biem reason bi ne se abusua maami adwo ate pa ma ne ba ampa ewufie ho nti ne ba ne di yeye maami adwo ate nim se ne ba na gimi papera ma no ti sa emfa nsa sa ahene no ebesom wotumfo ahemfie nanso no wagimi wodi ase because if you nim se nke nkoyie nanso aduru me so lie nti ye de ama no ntu ye dan wuntimi nya ahemfo ni nyina perfect bada nyimire ye nkomo na ka kire won se omomra wo mani mra won ho so no ma won kasa ene won ne ye ensa ahemfo because nke party media nke ni ahemfo mu kan timi kasa ntia wo hene because won animu nyam na wodi nokre o kamese o hwe ma pepe ye ba ndi se okrom hene ti se ya edin se wodi na temba ofosuo ya wa ahemfo bebire tetensa ase bi so a ne manfo bo won hwene in fact so no aye so na pakam de na fa kuru montene so ebi nsori akunwa so musu nkan na tianse na na ebo betiso yi amaze hwan ne hwene o da be yale we mpe ba bi kura nyina ne wo hene bi wa ba wa akura wo sori dimdika kopeni hu ti won twɛn se ne manfo na brafo ne ade be ba be ma won ne se sori eyede ya eyesubampa abrabopa sede ye nana boache debra
wabobie ya ene oni afidie isu a ene o meto airtime a ya spend your time ya futusem nyina de e ma no na ya ka cha hemfo aka sese mo ya saa na ye bebo mo abaso nti o mo tonkoso no mo nkonkodene ma asante ani mranyam na ye wurate wa wada ekobaza sebe ye wure tu kwan a afedie otimi che otimi nya asomdie firi se wagya nimdifo bi wɔ n'akyi a o mbetutu n'akyi amana ye kama empo se ko wie so obo ade to nsa afre na ono an kra be men no agu me kokko se ma be ye bi na nim se nchiri ma ne so ebeto aso sa akode ye bo onyom bi wo se ba bia magye di na kodu ntimi be wu na wan ye de ni be di ma de because won share da hunu nyansani bia wo media industry ni mu wo de asem na se ndie wo se mo ma ye wura nya bi sa na ne kra me na wo kwa wo hunu se so obo ade afre me mpo a me manfo na me no mo na mahemfo ne matena nkonwafo no se be enimdifo wo mte senia na naboache ansa debra abone bre yakudure ne o wabrochimem o hampo di yanko bi beka so bi afa baabi o wabrochimem ayete aye bonidi na maka che na naboache biem se me name no etoso biem eje ko ja made bi eje ko de eja no dia o me entenenka aso bi okay ya fa kwanya we so na na kwamhene kwakura e wasoko mampon na kwamhene eyemrante hene okwakura nenso so no nti ya menya se so bi ya ba bi sie patum nti me ko bi ede ya ho ye ifie ba ko ne ho so ko mampon 0551 0551 0548 0548 we dey nananuma futuo mesro manfo say ya mo hweta kyerema ne ye nananuma futuo ene ye kondi akoye nim hello ojo ye na amani adwuma dase ya no don chen affect that be na about na obiri kwamfo anoche ne statue no esi ho esi apampe wapaja ni tia hwewiem wapagani tageyem bodua no kura no bodua no kura no den sikadwa no waso a ekura no waso sikadwa no sikadwa no kura no asantemanti ase no piye ni kan konsuma santeman piao le ba fanya islamic church na church ja so na chu so bora kesie na ba chance asembla na mo bana basu anya mo kwa mo ni radio station mo bana basu okay can I take much radio station for do na ni TV station ja wa Ghana do na bona basu ena ne pa ni ma pa wa na so kole man ponti na tu to ma so ntu e fe kwa ya oyin ni dun so de video bra ta se ansema o se ke kana yi no anu wa ina no wa tamba na fa na o ti shan court dan go no ba tunu ba je ne sa se mo na hinji no no mo ma tam no court go zo nje court le ke bin play asa o ye ni ata bu mu do mu no be tie sisi no e je se ya hin ponom se ni obi anye na ya ba na baso no wonu su ya ba na baso nti wonu su nye ne pa se de na na bo chance da bla so kole man pon ne na pia o ye ne wonu su ya ba na baso bi na mi sha bo be ne hello baby afrefre wudi hello 来电号码 hello baby afrefre wudi ifechi kunma fanche mami yenti o am program de kama pa na me bo abaso to me da bo pe winda abaso na no ate oya die papa na me kama nyame tiase hello okase de manu ye ni mo no mo fa ne picture mpo na ye yidi ye hu no bye bye no okay ozo pekete chao hello Kawji baby afrefre wudi Kawji hello Obi di no baby afrefre wudi e ma jam ka se ku o ka se free Lankro no yenti obapa Bacho mo dina mo ye de no na de bia mo me tia san puso Yanko fon shira mo pa why ne mo dima pa mo amen hello okay hello
Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. Oforisuo, your friend is for Gabriel. Okay. Planning to be busy. La no dear son, it's a hot to pa. Oforisuo, Nyanya Michelle. Michelle, Papa. Hi, doing you say some plan as anything for. The 57 already have by Ampa. Okay, say, and I moved also to Michelle. Yeah, why if we need one of my send a million back on the car, or Wunya who's out on a banner for edge and again. I didn't see. So by now, woman, Mr. Papa. For my phone, no, or more pet in the marry. But I wait here, who bonnet deeper, better say, well, wait, Mama. Me shall not on him. Okay, hello. Hello? Baby, I'm free Udin last caller. I am Jordan, Katafi, no message. Yetio, Mpe Nipa. And I must need you media when you did. Now, mobile as Korean point, about missing the same park when I was so. I'm bought a mine and about another dictator lamp. Where's my pa? Where's my pa? I'm coming. Okay, aha anya de ofra no nyina ebesi asopa enche asemtie ntinananum binum tete saa no me gidie kese se o mate the free chira kono ombese sa brabo no na nwoma apema konanim ye obi ka chira santeman metaka chire mo ye obi chira santeman yenko computer store bedie emrazisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Ade tinema no hututu no oba mi tini kura so wa ayo senior me ade adan heba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef dan heba product we dan extra we wono ma wa hututu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so wa problem there senior o so dan okay so wonum dan okay okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey yami sha mo ndro ba ke friend dan heba tonic muni ma duro mi npa na se na mtumi ndi na mtumi dan so mi ye bi no no o chale me taibo pa sa si a dan fight okay na so koko ya bi betana no so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho sine fifi ti astate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop ene pharmacy shops a ewo man mu
Freyen, it was 0244 017 556 and now 0266 593330. FDA, Ajabedi Kratwe Atu. Okay. Ya kwa nim efutu Samuel de man ananom eno ate akoda ya kwa na ye ne odifo Samuel Prayer Council Center enkotwetwe enkomramra sisi ena asem checheche kese da akiri eno ntino enyiwa fidie no efafiri a odifo memo wakwa aba ya ne ofosu panipa bibia boko de dankanya bibia boko na so ye adia kani na mensia ahemboboa no ehon komote sai ja kokko na so na se ne nko ana ekoso ofosu obaje de se maame bi firi bogo so ba ye ho ana o se ninua chese ninua na tata na sha na obaye da bia ninua na ebo ne bayi enti omu nyina ne se maame no eta yale enti wona ebe ifo to obaye na ka se won kana kuma nto ne yem da di ombi ebe pie me ha ne mo bayi be akwankyere be kire Woso beje de se soja kokko ndi akwankyere ne gu fo me na ninua na da bia wono bo maame we bayi busua ne nyina nim se maame na ebe ifo ninua ne da ho sesie ninua ne da ho sesie ya le na eda maame we no so ni nyina aten ne kono so a wo da ho sesie a wo kana numu asem woso me se maame ne eye ne wonwa wasi wa chine ehine no wonko ye ya le ne nko no ba ye be hie ja kokko na ya di code ni ma no a etua na chiri ka fosu ya de na 10 ko maame na di akwankyere tato no ya le na 10 e ko maame no a wono no nua na obia nim se won na ye no da bia anopa ni awia ni anum bi ote asore dem no se won na ye no fosu me se enne atene ya maame no e ka na numu asem so ata asem na asem fosu me se eboase enso boy bi firi obai se sia nkasa no adanse a wodie no ofosu wono kra no wo se obedi adanse ni nan ekuro atwa ni nan ho hia wo se ofosu hene fa no won fa nko chese nkuda chese hene fa no won fa nko ye ofosu obeduru manhia ahembo na Jaba family house no enne se ekuro no ni nyina akọ ofosu obi firi nkran bai enkran wasi wo obi de ne ka wasi wo ntua ehene fa no wonfa nko obeduru manhia ahembobo na Jaba family house jakokko na enim no ene nipa na tua ne sika ni nyina ma no ofo so obi so obi di ni tukwai no wa ya nipa no se afa de da bia na echena afa de nipa no sika no kura wo ntua ba bia opebia wonfa nko ofo so obeduru jakokko na enim nipa na ya ade na ma no a wode ko ofo so obi wo abrochire ni sister wo ha no wo tie yen ena ni sister ka kire ne se odifo bi a wo Sompa na de onye easy ena wo se me ma tua sika bere ntime kura de odifo no de menye wo mu wo se sa odifo no kwa de tena ne hwe ofosu wo baje de se enne adanse a sister ne de ne sa ka ne nkrata ne nyina ofosu wo bi firi ke krom wo fen so wo firi wo fen so bai wo se obi bunu kwase agye na ade afiri ni nsam den anipa no so obi che na wontimi ne ntwe ofo so obaji adi se enne nyame afa yeso ama nipa no nsa aka ne niema na obi bunu kwase agye ofo so die na nipa wo hwehwe manhia ahembobo ana ofo so na obi ntime ngo awo ntime ngo obeduru manhia ahembobo ana henefa no wonko ye ya kire ne de wonye no oye doctor wo nipa na ye doctor na yire ya midwife ade na omo ye uma ya wo mntimi ngo beduru manhia ahembobo na ye kire ne onko ye no ene uma wo ofo ntide na adanse ye ba biem ne nipa pa adi odifo adana maame bi kana ma hyeda tema so kakra etie na maame na dance di ana odie ni fa ho ne se na ne ba enu wi ni kokin enso so nyame adom oba akwankyere a wode ma no ne eduru ade ma no wode so ye no ene otifia wa kama chese ho no beduru manhia ahembobo na Jaba family house ho enie ma e be kire wo no ye ni akwankyere kan ho ye nton wo ye fa webra bi en ho me kire wade am wakwa yesunsum na edi wachi no onse code no abusuam code no papa bi bai na papa ne so wose wo hene fa no wonchini nkoye wose wo chine na code no obaji code no na amade na wo hwehwe no ne nsa aka woye mane woye anya yi me se papa no wode ka ena dwane ye ekope ba bi tena ye obaji code no ofozo ene ne ho kan nyina watua ne kabe 4 billion wo 2 seconds ama enne adansi a wo die no enye easy ofoso de na ni abere yale na da so na aka wato akọ hospital ahodo obi abi
yale ne nkwa enye hospital yade o be bra ni enkyerɛw ade sunsum kura de yade ne baaye tete ni afana chi wade enka nya we na ye osem bia en okwa ofoso ma me kyerɛw ade ma me ka asem nkyerɛw so okwa sofo bi ho ana malam bi ho na akonfo bi ho na da bia wose we na ye we na ye wo nhunu hwe wo nu hwe ɔde ntoto kura babus wo nu hwe na se wonim bibi na wo akwankyerɛ de a na se obi na ye no na so wo akwankyerɛ no wabe na nyame tumi wo so na nyame akwa ukura nyame akwankyerɛ de a edi enti na wo nkyerɛ akwankyerɛ ma nipa na wo ye no ade ne ntane nkɔ no so ofo me on se me ho no oba we na ye wo na me nka bi dabi efi se me wo akwankyerɛ a se obi won na ye wo a ma me dia ne nua ne ye nu so oba ma nka se ne nua na ye no oba ye de akwankyerɛ no gu egu fom no o se si a adane ye kɔ ne nua no so back to sender yale na adane ye kɔ ne nua no so tini nua na epe mu ka ono na kyerɛ se ukura tumi nyame ama utumi na nye se wodi kwatiti abusuam na kwatiti na mfufu na kwatiti awalefo ntem ena we na ye no ena ne maame na ye no ena ne nua ba na ye no ena hwan adai woni tumi apa ba bi tena asofodi anya no kwa ne adwuma wati asem na se eti kokope afuo bi do asase ne dɔɔso ko asase ne ensan kope koko bi ye wa cha 10 years na say 5 years ena kura de koko no 3 years kura na eba na wanya koko na ate ho na ja we na ye we na owo so ti ye kyina yam ya do ja kokko na so anokwasem ja kokko na so wo ma hia hembo wala jaba family house ofo so na obi visa loko ne visa wa ya wo kwa ne ya refisu no wo ba America okoni ya refisu no ba be hia ja kokko no wakwa akwaje aba okay mesi madam fu bi kwaje visa was odi for fan sa to me passport no so keke ena me se be ma fa passport ma peja course no si ya na me se ko okwa na se ya fa visa na ma wo a oba be ka de opa bi a kire me oduru wa na ode visa na ba be kire me wo mfo so betuma yi a kire osisi ofo enti yese mpanefo se de oni moto ene de bi kira twere no ano enti se wo asafo adwuma no enyi wo ofo so me ka asem nkire obi wo a no akọ Bible school Bible no akosua kai what ya sana say enkyere se we difo enti wo ba ena we na eya wo ena we adifu dwuma ye nsua o eyi wo frɛ efiri na eba ena nya Bible school asem what ya sana say for we koka we hu na we nya we na ye dwuma ena ye frɛ se we nyame nipa na enkyere se wo kwototo abusua ntem na we na esen abusua ntem eti ofo de na ni abere kyerɛ nyame ya adom agya kokɔ na so ɛwɔ manhia ahembo bo obi se odi for me ba ma ameto kyerɛ nyame ya adom a anopa kokɔ de ko mi ankasa beto odi for ye ma no 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ofo se wo menhia hembo bo ano Ejaba family house ho ne ja kokko no ebeso kyena kyena nyame ya adoma nya agoro okay wodifu ankasa wa ha kyena enti no ya kontem na ho no enya asode counseling nye se wokɔ chama akunu akɔ bo dabi wokɔ ya na wodifu transe a ahintasem bia na wo be ka kyerɛw no ama ho akwankyerɛ titi ke be ma memfa kakra bi nso so na emi de se lucky dub ni nyumo twitwa ato a nyan ba bi koy obi benya bo obi benya wa ne frifie na obi benya wa ne frifie ya me depa ba kwa otu ma ne to sa anya lucky dubun say na kana last one wa otu ya ofiri mu no na otu ba bi wose sawo bo bra na se nye yie na obi dum kire wose ko ba bi ko hwe chebere ma mfa ni agoro hwe na tu kwan obi benya wa ne frifie na nyuma no me de pa me kan nipa hunu mfa na me ya wotiwo wesiye no na wo
kane pa wakika him kama ya gentle say why is akite kire wohu na eba sa so ma yesem ukwa na obi tin sedwaase a emre wonsem nyina wonanim onso ndobi o friends o kwajo se wona ati manhu na beje kakre no ave na wogata ufienza manfo kasa kiro nanka onu to anu di si anka me bo woka o ba me kan me ntia o ba me dey ave no hu nyansa kwase am kwase odi bisi o de muni mundra onu mansa na se ebi kase se o de kire wati ase fesi ho kwase a na wadi nsem fua akora kama nipa ebusu nyina ni na enye kwa nesusu chance adwase hu no wo mra na ho mra no yemfa ntukwa yemfa ntoka yemfa bako homa ya no mho se se wo wa friend se samna huru utu na ba ko a se obi som tu ba ko ka ho u bisa na se kasi ana na se ko hena wo ye na wa hantan na nipa ka ho metere unso hantan na enye kwa misro hwe ho ye na ka won ti ase ayami ya na se hu madam fu bi me say me ne moto mbetimesi woni ma na beti esa da miniki 20 si wona we gina ho na me kwa yi na nsembo m ka to yi chem se obeso hu se madam fu no nto ompere me ni ko to nem so na we gina ho yi na me yi mienu botu mienu an kwasiafo mo pede obi mi nipa mienu bi anya baako ma mere wanse me ko amanya mienu na am kam dize wonyi mi ya na nsanso ya to so a nyeku ni ekuku o wanya mienu se ahu enti mesere ni me bo ekoso wa brabo mo anye o enye ne basa unhunu sabire ye ya unya nko sa tibia nimu no kan ho Oforisuo na ye kan no wo bi odaga tambia wo munimuni ne ho bia ne hwa ya obekodokono ehurasi ni nche bia ne ba ifo fa no ho ne dia dada titembi obetiri nse bia wo fa wa wo pese obobra no woni nipa ni abere wo so nti obi wo te wo na sam wo fa wa send me obefa me fa de nko obefa na cruise nati onko se te me se wote 170 na so wana ka cho so obefo akoro na odifo ade bia me de won ho no se wo kire wakwanche ne bia wasi mia wano enkasa na obi apese obobere bia Oforisuo we de ofutu de mankrofo pa no o kasa emwa obi abehuna na wasidi de awie obohuna na waje ne visa na afo bako wa wie we no hweje yie na wo mo ya kasi ebo me se me ne mo fe kwa akro wasi mi nhia no se me ko interview wo ba ko nkosi hu so di for na asem bi agu akwamma wa wasimia wano nti brane be dia dance ye koso e wa hemboboa no Ajaba family house ya na hemfo akese ne atitiru dia dance na me nwanwa sha akesefo no nyina e be dia dance wo ma ye yi awie so sa behwe de wonanim wuni kwans wuni hu o sha no to no hantan onso wo ya aka baabi akwa bi okọ ebijan okoba na o yare okoba ba e ka no ho me be 3 we kwa de mo se mu si di matem no me ho ya me da me kwata chima kwaso aso aburo pa sa abran so de aburo betem kra ma no ndimi nkura ase ya wie no a we se ya ka kiro se abebi bewu ana yeso no abedi ahin na bewu ana yeso wanya 70 years abena so ubi bi anya dwuma o ketere mani fufuo to so ti se dua obe ma sinsen wanimi ayesa kokono we sa 70 no de yede se si ei babu no se ka obofo omrant bi no di fo se bra se si ei na be wo hye birim na won ka se fo sika ne defe ni bro me ade ba ko kan me dem wo so ba wo se menye sika bi defe me mfa ntu kwan me mfa nton fos menye sei be hwede di wanim ya odi ye be yie eno no wo ka che wo ya asem wo be ware no wako di fo manyi wo ba bi woni ogina so wo debi we ya VIP ne ti ko engine dem wo be hawo no waka kire manya be ma bi wo so be gigew eno nyina na yese be hwe na wo hunu de di wanim a eye wo ka asem bi debi Oforisuo wo sei se wo sika dai ma nese wonim de di wanim a die oni hwe ya onim de wonanim ne wo mfaso sen because wo sika dai ma nyina koto amana mawu nti Oforisuo amanfo mfa number ne be hwe wo hye birim wo ba for handkerchief white bra na wo mo kodum ne koda so 21 days na hwe se wo ba we menwa no ekwa we mintu menkoto niema we ana menye den na mwo na ade ha ye Ghana ha nyina ye talent ya say no vise bruni de ono wo hwe no computer so wo fankra ni nyina agu dan mu a no wa fidi wo mu bibi atom print ni bibi agu computer so nti de obobon nkroko obanu aduane konkuru bon de obenyi ko ho nde ono no ha de no idate wo mu ye de hwe ni sunsum ye nye na nke babo so na bia so da yan so na be nye ska na kwanzi kwera ti no wase behwe se min ton de yi men ware hwan
mintu kwai minia hini media me mam ye nu na ombe wu kura na minsi kwai ansa odi for Samuel na Samuel okay 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumasi menshi ahembo bua no ho ne jakokko na so tumi ni ya adwuma kira nyame ya adwuma akokko ko jakokko na so okay omrasa mosima ba ko ebre na ye be ndofo so anura araho sembisi so na dem pesa mekanya anura tamane so no to no ko fi no Msakra road accident sie na ene enyan nipa na egu fom no na ye chirewa na airtime ta me kama na kosisen nipa bia obenya nka wo konkan a machine ti no nka wo de wo tiwi ase a ensan so otoso nche ka ja kwankyere bebia wo kɔ no Africa na Ghana no uyeyi a wo yeyi na wo nkan kɔ no eyi obi tan wo enti de bia ye kasa asem wo si ade bia na mo bia wutu bia no entra wo kwase mene mene nkrofo bia ye mistake bi man na mo hyehye fom sanka nyankopon san bo wiase mo ma ba bie mu a kasa mistake nkomu nye bie mu da enti de bia ye ka cho sa kwankyere de ewum se wakokɔ ba bi bebre de bia meka ende ede nkate se bu hwane udigu wanu mu aida ba ko ba ba frem na se no eno ne ye ka cho se de bia ye te odifo kyena kura no ye san wo ha ye bo hu dawuro se sori waka na ko manhia ajaba free house na ko hu odifo Samuel se odifo maba me be gya kwankyere adwuma se na mpese meye ma wade ho nsem ma kwantu amituo me maafo amenu mu san ye nyina no me amini sika enso mu wani munyam so sese no tama ye wo suku kura me kura na eda me video mo enso no ma wie suku ma meti me ABCD mu o ga se ye kwa okay ofo so ye be sere mo bia ntran to no kyenya me ya dum a o kyini fie ye san wo ha ade a ye dambo se ye krakrakrakra etwere bibia no ni nyina no se be mpredwasa enye kwa entra to so okay odifo 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 Oforisuo ye wo manhia hembobo an Ejaba family house Jakokko no be so chena echena Jakokko na so akokko de ko na me yankasa mte wo Jakokko na so enti de nani abere de wo hawo amane dadwen ne kodana no be hia Jakokko no chena yakɔ de lawyer delicasante ne obi a wo hwe bia yakra obia so mamencha mi amadan for pop ma de opankro no Roman mission no ye friend safo kantanka safo kantanka culture okay when my dear pampo ne nkoda ne ma no muton insa drinks won stem ne hu nyina mamencha wo no mutie mpa okay me da o mase okay ya kwa nim Odifo Samuel Prayer Council Center enna yene no etwetwe nkomo no sofopani onu ankasa enna ekasa ye woso kyina da wo tenase kyina da ofiri nkan ba onu ankasa tenase de be na wotumi enyema wo de be na wotumi emfama wo akwankyere pa odigu kwaso ama wo na de bia de chimhwe wa brabom bia no Odifo Samuel hwe na wo ho entumi ensan na wo entumi ento eye tititia de oba na nya tenase ye nche ananu wada ye tabira sembi to ya proso se abrante bi ko sehwi akontomra na yekoka sehwi akontomra no ye phone no ade chen ye no sede na course so eti eba no na ano dren na so no sehwi akontomra na hona ye district right head capital men kanisa enunti sa kuro no okodo okoko no akosia okuru no eno hye sehwi akontomra ase enti se wa mo sehwi akontomra kwasia ya okrum no a kwa bi so no yente ba bi akuru no wo ne yehu ba bi ewo eno nti no na nye se bia
se hwia kontomrafo ne ani sa wo dabi nemom akwasi ya okrumu no ho na abrantie kodo kuku a kwabrane epeso chim edifri ne nsem adenti wakogye bosia 600 ateteno 6 million wono ka so betua ba ko aka ho na ne nyina kwa 12 million 1002 nanso so sai na kwa koduro papa no de sesika we abrantie no koku 6 acres de afri ne nsem asefem nsem panipa memo akwa aba ja bibia boko de sese no papa no watene nka biem patro maintain nkan ba mba he ya na mpanifo ni bi frɛ no okay bono tofa kete edi amane no wakuhu no kwasi ya okurum ho ho na mekoye madwuma nyina mfanse me ne me rekɔtena ho koye adwuma majapade nyina mfanse ho ne wo na mekɔbɔ papa no besia 600 Ghana cedis times 2 metu 1002 enam enu ntunti mifiri wo kakra no ɔse ɔdeje afu no mene na pema ade ka na se sika na ɔde akoduru 192 million amzum ka chen se maji atum ne mo afu no meton nti men so mifiri wo nyina so ka chen se meton afu nti afu no so aton meton ne de ene meton na matu sika ma ɔno so ɔso obi obeto afu no bi ɔno ne betwe manso ade nti a medeneka nti jisim ties ka ma mse afu no so na ye majapade a meton ti bono ade o kan ne se on permanent afu ndi obeto afu no bia one betwe manso nti mpanifo ne hia me kan ya ensi saa afu no so na otwa afande edua bayire no ukoko afu no no ana otwa bi de bayire ya asem o ye beda se se amanfo dodo no anim story no eti sabre no dansini anu owom no yenko MC a so ma wie voice no de a ye mo dansini ne no emfa emfiri o yentwen dansini ne no na ye kɔ akwa kopemizu na ye de afa ye minim 5G meza no eboa ema hoden ba wa bra wo ye adwuma wa ye mre 5G meza no eboa pa etina da bia meka twa se mazifo na gye atum ye maame no wudwa so no omo agye 5G meza na tum pa galamsefo no 5G meza omo agye atum etum ma so de prim esa akɔ adwuma so ade kye abra wonte honam ye bia yanu mizo ni bi na mizo no enkoda no epepa na miss fruit no ema nkoda no kala no so eye kama aponto abadinto yiyo no nyina no sa akokɔ nam eka ho a eboa se wokɔ akiri pa manager Daniel awahwa overseas yenko ho 21st clinic ho na ubetumi enya do sopu no ato awahwa overseas Beacon supermarket abawa sister se wa no manyi post office Mama Esther awo Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa sa na Search Enterprise awa Asafo Abinchi one VIP car park no ene di hwani mu 0246270221 0246270221 kwa Kurochi Company Limited wa poe mantamu Eastern Region yako ibenya biato sa na KF Kinju Enterprise wo so ameya oni no wote ene di hwani mu pamango abrozana se eho na benya bi ato 3 bar center wo de du papa bia bagwa so a ye di etukuku ase drube ya 3 cool capsules cocoa master medical ka so obi awore master o saa cocoa ne fifiri woto saa cocoa ne drube bia maposa wani no na udwade ahonam eyo hene no drube bia uja na ne moja firi mu ba be mama yonum kofom no orofo eya ma bontoyem duro abadwa so 3 cool capsules cocoa master eno na cocoa stumi esuro no amama na eja sisi mu nyina da eye cocoa saa drube bia uja na enya oyemotim eye cocoa na edi nya saa koko na pama onipadua ho nyina no ebepro agufom ama ho atɔ na nyoma konkai pa de ama koko ye yade boni we na kosi broni frɛ ne pass no yade boni pa yento bi okolina keba dani heba misti heba apidank na yemfa entu koko ase 0546107107 0546107107 orofo ye kwani akwa kutu yade ase yade be yade no ayi so sisi a na eso sirimu akọ na kokuma kosi unase no entrim yade dodo no afre ne satika na 21st keneke ba na omi ehuzaz yade bi se ye frɛ ne satika ye papa entrim yade okoto abui osode abui na eduru ba bia utumi so honam twetwe pa satika no dodo no na akadem nyina 21st keneke ma omo nyina asode kama wose menka nche ose bibidru so no ditu yade yase na ona ohia wo nyina no 21st babies ni nyina bia ye ready ubenya bi saa
no Asem Mpe Nipa say ya de bibre bia da no wo de beda 21st clinic wo de bibidun so betu ase no de ama laboratory ne scan fidi awodo pi wo do for 15 branches and wo Ghana member abasobodie pi bibi member 21st clinic waje broni krom waje upewe upede hen Ghana fo nyina tu agu ni so 15 branches and wo Ghana member Kumasi Yaw overseas Alpha Radio na ukọhwa ubehunu ewo saa FM ho ehwan overseas obo ase Council Quartet God Junction ubehunu ho Domi Market ewo Accra sunwane Kranza Techima 21st clinic because nyemini 0540311311 0540311311 akwantu semina express group order for medika ka cho opeso otukwan abrane enchiro kwane express group obebo ye papa oko Canada UK US ehfa yuko broni krom ana eho na apeso oko tra eye 21st express group ene betumi aboa osa akwa no so orofo ukosua de anaso koye walatu asa emma kwanchen connection ma bia kwajusi kani debio express group na mekan fo na media ma Kumasi Accra tema Islegon takwa de sunwa ne tema le bibia ni ubehu express group yenye ne ma no 0249000448 0249000448 express group na mekan fo na media ma orofo ye kwa aware ne wo hinfa oba kra na friend kra wo mfiu de aye wanim na aye wanim bema na se wo frɛ ya na aye bisi basa ama wade sem no unye bi awade aso firi bible mu eni kwan se oba na bema nko tena sa na bible na me ate ase eno nti no man ne yadubu ache se food for thought of nyina one na kan bom se ye nyina ye kɔ Jubilee Park ho and Liberty Conference medical catch was a Liberiborium Liberty Freedom enti yen kwone kwaje ho ewo awadiem ewo Jubilee Park here e man na yabubu ache na Asem Mpe Nipa za awiye brem krupo twedi apama na doma chedi o wo de chekwa ento no so se wo de be chekwa oboa man tentan bi e wo wasetem ema be ma hu wo ba hu no ni nyina wo kwai de afiri ho da memene dai uchinachi ya na Liberty Conference June edition no adruo eno ti yakɔ Jubilee Park no pa kontem no nya ba bia tena me de kamene wa kamakwa ntem na abofo no ba mbefa anim ho ene na ode ne sa kan preko yankɔi na yankɔji ai wade o say I shall marry also be ware Genesis 2:24 ho and Asem tripo no ewo Mama Esther edenyom to beta chiri Dickon Sameba ebeba dwumadi na sibi Minister Kwame Chedu enso de nyom to ebeta chiri umpewi na apede he ye call Liberty Conference ewo Jubilee Park say come and be blessed oh glory hallelujah obo heba and medical research center orofo medical catch so obo heba mo research ne hiam yo wodoso no hu ba bia yade ne wo no odi nupa kan eye yade ban na de ko obo heba center tumi mwa into yade no ase stroke na diabetes na kidney na ho aka hepatitis na ano dene na bema kura no utumi etimi ye nyoma no na so etimi ngoba eno na ya na abre ho no etimi gina so nyoma timi ba nsuo no kwamwa ano mmere obo heba and medical research center so bebo asa akwa ne so so odin heba bites abadwa so preke pada odi abadwa so na preke pada no mujawi anemia dropa immune booster dropa yenkopa bi ebebo yie pa na odin heba bites no sisi ye ye nyina beko sisi na namsa ye de bi e wo so no nyina ebeko yenko niko odin obo heba and medical research center obebo yen e wo sa akwa no so 0257472506 0257472506 obo heba ne mano no na nyoma enkon kai sabre ye ko akoye nim ne anim aye ko no ene aye ko akwakotie no ye aka Joseph wo ya busua pani na ono so wonchiremu e wa brantie yi ni koko nsensem no na abrantie no de eye mabrako kakra na se mpompo sisi no ne nsaso de beso se kam amana hia no eno so na ekun yakoni nkotie ne mra sisi ya mo ko minimu na asawo ye tan ho aso no se de sika no mte eskana kasa me kwa fa so di skana de na minimu ho fe da che na ono ba se no, that's how the media to show us a so be a war for the Semedo Caffront in Kanya Samiti phone. Since you would have said, Mini into a manager of Casa and Tibia, we have a trainer
Omanembra, Nancy and some more can. If you be here, Hona, in some of us, I say, or money, 600 cities. 600 cities, can I could do 100 plus? I say, I could bet 20,000. That's okay. Say, I said, the engine, say, I some of your officers, you have a double every year, yeah. People and and yes, and also. In people, I'm here, let's say, 4 money 600, and also with you times 2. Yes, I can bear 1,002. But I also double now because it's idea. Nothing, then you saw the another phone on Cassan was what already was a cancer baton, and also better. In this, so the unsanitary and your stand or phone, none can get phone, not to see any film. Into any product, yes, and government is kind of film. As a baby, I say now, Bob won't be as I was there for one for. And also, so I won't tell the end of the answers asking with the neck and there, you are better because you are won't talk. Also, for one number to look at your Mr. South, I want more power, no better mansion. In his own told ya, never answer, and I think I'm just a walker. Let me touch your program, pa. Let me touch your pa. In the Assembly, let me touch and say, you saw the Assembly, but you fix all the part of one on Fanco. But the minimum found be an or Fremia, the minimum found on Mecca. And beside me, and I can or no, and that's on top one. And you saw the nice Canancasana, yes, 600, no. What I say, I instead of Betty Ben 19,000 or 6,1 and I say, Betty 12,000 cities. And I see 12,000, the just no phones, no, yes, as I said, the answer council better so. At the amount 8,000 per pool, no. In that, I can see a best 50,000 plus. In Kenya, cannot talk now for 2 years from my own to. One toss me while I left one from who I could try and in the part of good at dog. At the drum by the and on the compressor, only cook will my watch. If you saw the watch be a good hour for now, plank uncle go for me, just out of one. Now we are free. I saw the old and who say, Yana Fanson. Who beside me and not sanity into war or no phone, so I was on top. Once on phone, so no one on assassinate. Assassins, any password or canon test a cordon assassin. One can actually move the acid, the assassin in the country and the left one. If I said, maybe a movie and near friend and can have some immediate and one can be cancelled. And to me, about beside me and Nadia, Minimfa Hono. And to cut an a bill. Cut at a binning or the chair or the band can change us and near my ashik master, maybe a shade. Until my mind could buy. Lady and a buy, until be fair, no, begin who was for not to say. Make a paper phone or the chairman, make us say, I hope I'm going to cross or do I can't buy any year. What was it? All man 600, obituary times 2. I'm not sure. The time of also. Was it town and sorry and say a year in obituary times 2. In the year times 2, no, and our children so when he say, Sankaya every year the obituary times 2 are. Naka a different agreement, but I mean, said Ramuno, be almost meaning, said, yeah, making me a terminal possible there. But me, is also bad double plans on work after so fast what assassin in under top one. Naka to see any film because on one side, said they also better to be on the only problem, yeah, what is. In the other phone, so I mean, so my cousin said, Manis here from home, 1 month now, better 3-4 months. I'll nip on here, no, the catcher and say, Manis here from home, and I'll say, I nip on you himself here. Okay, Dancinino and your cocoa tea, no. I say Dancinino or Cano Crudo. Or say, what de cat. And non say, untimin co well funim. Or de cat, what could try to cook gu. A dear by the to a fool so no bob was so one person better. Yaya Wajuma, come pa, and Quantabisa, Emrana, Papana, some no cayano. Omichim a brainy afa, Omichim, Papa no see a friend say, ya Bruni, producer ne ya Bruni atwetwen komo na oje penny ese woni ye bekasa na nso so akura walk no ebeduru hono na ne line no na aye hwehwehwe kakra na oka se onyankoi emfiri ho na ye ne betumi adi nkomo no so sa abre ne ye frɛ no a phone no amso anya koduru akura na se na kasa kakra ana nkomo kakra kɔɔso one Kwantabisa chief producer ntem no yenkoni nkonkuti producer bibia aboko de pacho lode adum bibia aboko papa no ne twetwen komo pacho na asemi na ne sei pacho me ne twetwen komo sene ablante de asemi ebedan no ti sesiri na ablante kan sa na papa no so ekan
papa nso wonne yen hye papa ya bruni ya fa ne din hye ho papa ya bruni yen hye se baby suna se wentimi ntua o metam scan times 2 akomo se wetu scan e be wie am pa scan na timi atam se akodu 197,000 million ana we sabantie edeneka na ablantie yi afuo na papa Osei papa ya jefin ya bruni ya jefin se se enya ne kure sanse enya ne kure ne se ablantie ebo kura wo afuo no mu ohun ya se ablantie ya beton akura no abla wante ho ehwe wajisika no edeko ba mi wa odnika 197 million ti eche wasate se ablantie paso beton koko no ti wona ju se ablantie to koko na se wen hunu a okwan sika no ahye ndi okache ablantie se no beto koko ni bia no one no betwe manso ndi mo bia ento koko fuo ndi bia ameto koko fuo no na papa no sika na oje no no oje fi obi ho na odi sika no ema sa ablantie a otie yi ndi sika no obi na je ndema sika na obi dia ti 197 million no oje efi ablantie ba kokofuo ne de wonye to ho se wanu afa kokofuo no ba mpanimfo atena se akase kokofuo no ablantie mfa kokofuo na onton na wonfa ne sika ema no nti kokofuo nyese waji kokofuo no mum ato ho nti ablantie kwanda ho se ablantie beta baton koko na wodi ne sika ama no sa papa ya boni e ka kire na ubusa no baabi a otwagu ya odua bayere ne ho asem pacho mi busa se na koko bayele na kokofuo na otwagu a odua bayele no so o ka kire ablantie kente se udua bayele wo nafu no ana wose da bi sabe no frɛ no ana unya no na asase ne da ho no so obi so befa asase no ayisu nti ba ablantie de ne kane de na se odua kokofuo no a odua bayele no a odua ama ablantie no odi koko so efem na ablantie yi ba na ngodi koko no ama ablantie no nti bayere na wadua no odi koko afam ba che so odi koko afam na se koko ana anyina aso na watwa agu afi na abedua koko nketenkete no we kwa be na ni hwe he nti me kwa mbusa nse nti sei bayele na wadua no sablantie ndi obi ba wachina se oton afu na ma na bayele na wadua no obe ne dai wose wodi ablantie to eton afuniment pakona wani pakona beka assassin baby odua baile no ho asem aje se waje penne se abrantie timi beton koko na afi wotini sikama no pato sa pepepe sana ya bruni kan ya sana no kan wose kwanda wose uton koko fu na watini sika ede na ade ama no okay that's okay ya bedase chief producer omna samwa Foso bema mgidi se eno asem ye boboso na eno na ye kan wasem na nansa ne okay didi kanu abrantie meso se wankasa hwe life yi why wankasa ye yi sanse mo kura firi ho a mu ya nim ni obenya de me kan so te de me pese me kirase because ahode ne wo ho a eye ma wo ni padua no nti ho metu fo ho se wankasa hwe wodidi won san no mo no ma bi why ye fa no to baby ofoshu me gidi ye se emra kwan mo e de bobesia ne eda ho na so drum bi na wo ko bi akwaje besia wankasa check won we drum bi ya na de wo pesika na koyi nti de beka kire obi a no wan we ade utiri be hyase e wo kwan be so ba me de bia me kasa ase mo se katecho be matias wo kan wo se wo di obi 20 million kan wo se wo 40 million da ho se ba ye den a obakwa koyi de abre no sa agreement ya mo ye se papa yi wo kire sika no e obi dia me gidi ye se bia ya sem ye kan no te ye ne o ka bisa eno de e wo ho se papa ya tunanu mutu se wankasa ana wo kan kwa wanka na babia mente papa na sese ade anya wo dia no se wo bo obesia no ebia ye nhwe se time wo de sha branti emra bi ba mu se bedu sa makoji sika okwakulumba ho meji sika no ya hye se nyame ya adoma 2 weeks time na betua sika no se wa metua sika na wa breach contract abaye me dia bibi sa akoso se bibi sa ankoso dia e de na papa no wo ho kwan se ukotwa kokogu ne sebe ono so dua ne bayre wo ofosho meme de papa na kanu se wode asempa na sa dwen kan pa na e kasa meji de se funa ne abie leta se asema e kan mfaso abaso chese papa no so wote kura na wo se akura se maka na menwe sa brand e benye wo bi because he physical money no enya de wo benya just woton enya de wo benya ne wemfantu ni pa before ofosho aduma bi ohia timi de nsem bebreba ne wanyina ya ho kire ne ohia because ukwaje ade obi o enam se wo pesikanti no emra na wo hu wa gitum se muntimi nanso obakwa akwaje ebi na akobai enya abrantie de enko enne sa asem wo bi de
ne nsa hye no ye me hu yanka ama ne nkrofo ade pa bi akodi nkrofo bi ho ne wasikafo bu okuro yi mu wo fo so da bebrebe o mo wona nya o mo na two foundation esi da no eye no ma wei magisika wei se wanti ma metua bia court no wagye ama no me da esi awa se wanti ma ntua ba ya me dia saa na ma nipa bebre anya da bi okuro yi mu saa na ti o enti edrum bia wo kogye besia wo bi wa emfa ho pepre mfa hu enkomene kase sika na wo kwa kogye kan hu se eje kinkran a wo bibi da fie wo be fa kwa koton de atua anase yebebu sasa branch sika ko gye de koye den sese sika ketu akogye hwede awaka se ye tamse ne ho anwa ye tamse ne ho anwa wode akogye ne sika wo na ye ka ne ye kan se chewo se Ghana ha so de wani beto Ghana mraso a wo akogye sika na eduru mebi a ho ba kire wo sese no ye ka asemi kromo wo umfiri kromo but wo ko ho a nyame ampata wo so ko mu no ebi na pompo kure besisi wo dada ebi kura na wo nse be kwa dada na so eno abo hu na ka japade se ngeton enya besia we ya kasa be so ya zanka ko wofum etisa papa na makwan ne se na anu kasa e kae no saka na kuma na obi atunifoa ebi papa ne beka se onka sa na so de aginamu se yensem a e ka na futu se meka no ene bi aka papa na kuma eta branch sika ne de enda ho no de akotua eti better so we say kokofuo no papa ne se wa makwan se o meto ni kokofua ye nyina fa ni nyache ne so bi beto a ye ka bi kwa na fidie so bi kwa pe no meto no te papa ni sika ma no na asem ko okay ye konya ne dank herbal complex en kwotwetwe nkomo si dwumadie no aye hoto papa na nso so no adwatonde anu eno na sika no firi mu bo ne yesu anya bi atafre ti no ye yi firi mu a dukwa bi so no enye yie dank herbal complex dank natural health complex na ye ne no adin hyiamu no Dr. Osei Aboagye say fita no bemu na say bem fitano eba fitano se me dem ya akwate se no ba bia maduro no so de ode wusi mu ache manfo sense me ya o manfo sense krede frɛ wanfa no nyina aka ho eno krepa doctor ho e fa nwumire medasi de ho asenso okay doctor say dank what do fi aduinu 9 Dunai rather 14 ma bomo abaso efri se mentemo ho asemboni bia pa na de ye ma ho wo aye me de kra ne se ahotofie no wo mu ase o mo yade no na didi ni ma wo se ho ya ahotofie sa efri se nu papa wo ho sa doctor na he na wutwa afa enne ye pese ma Ghana man nyina ho se wo ennemu yare pa dia dank na wosoba okay nti ennemu yare no nhwemada na di se so yini pa be 100 si ho a emu be 50 de ida so omonya bi treat ma eko ana omo gusu treat ana omo treat a enkoye na ade ba kwa awre ho ne se obi betmenya nnemu yare a atena no ho so onim so nnemu yare onim se nipa bebre nya nnemu yare a do hwe kwan ne se inso be fi ne be memu aba nsa be gu ne be ma ho yo ba nsa be gu na se ana se inso be gu no ana woni be me hye ma na se be ye ne ya ebia ochima na echima no ababe na otwemienu ana otwemienu fo na foforo asen aba anti bosumi bia anko ba bia be chima pen kro ndo timi chima twice ewo eyini mu wo chima nso a emeyi acha 2 days na etwa afi be ma oboso odwonso ntentem na ohun se ne hwe aba ne beebi ahono ana ne hwe aba na emu ye ne ya sa ne ma na nkrofo hu ya na ohun se ne be se nemu yare na menyi na so nemu yare kwa ekire chansa ye kan nemu yare a yare bi se hepatitis B the fan viral hepatitis enemu yare syphilis enemu yare gonorrhea enemu yare chlamydia enemu yare warts enemu yare herpes enemu yare scabies enemu yare ni nyina banso a ekani pedua no ti de ekachi obia no se enemu yare bia wenya no be bia also oba ye dank eba complex ye no nyesa afe na ye be sa enemu yare ya infio dunani ene ye de ahwe enemu yare tu ase na ye hu enemu yare obi de aba ye ho a ye ntumi ntu ase nti so wo enemu yare na e hawa wodi ane so betu anamodo oni akere dank eba complex ni etu ase de amawo enemu yare betime twa obi awo nipa bebre on ma omonwo bibia nso ni ho ekese nkensa so omonwo nso na enemu yare bia sa partners no ewo ema omuntimi nyinsen ebinim wo ho nso a obo se be ma no ho nsu be mebi wo pen
ebia no wo shaw ne ma bi di agro enyinsɛ wo mo within a short half your be ware opeso wo no awo ne ma wone oba we hia yese da bi awo ne ma oba ne gya akɔ ware foforo waware wawo wakɔfo oba foforo no so wango fi no wakɔ akɔwo wo ye be ma na to sa kire sɛ wanya bi fe secondary infertility impempi no namu yare ne kɔ so sa problem no enamu yare betima ma obi nso ani efra betima ma waso asi enamu yare betima ma widi mo ahyehyɛ pa sɛ de yato oduro no wahwe a obɛka so obi na ɛyɛ on so na ye enamu yare na ɛyɛ osa enamu yare betimi ama obi wo hɔ no ma ne skin no ebe rough bo say ne skin enye fit say dey wuti a wo afefe ya wonim nyina da ho kama kama no obi wa ne skin ntesa we bia wo say ne pedua ne skin ho resa enemu yare etimi koso sa problem no enemu yare betimi akoso akoma yare enemu yare betimi bubu ogu ho wontimi nya hwe ade ba kwa ho no say papa panyini timi bae ho bia wodi mfe be 70 years obehwe no obe dag wontimi nante no obubu o obe diagnose no we say na syphilis ina esie ni sa for 30 years na wonim na afi ebubu na gu ho wo be wakɔ hospital ye ma no nduro so obesoro ma ya on sorry because omu ade kro na ebubu na gu ho no nanso ba dank ba complex be check ni nyina the make kan say nemu yare na eyew na wa amba dank dia na me ka cho so wo ya to hu ogu say nemu yare pa na no wa amba dank na wo ya to hu ogu bra dank ba complex obi anim say nyarwa bebre ho dank hwe no ya so ye ho this is stroke hypertension diabetes typhoid fever stomach ulcer ene white ni yare bia ye obi ehwe no ho na ne ye ka cho se nemu yare pa na ye wa wo ne okunu ana no yere muntu ana mona mbra danke ba complete ye opechi number 2 wo de offer car wo si wo besi wo trade junction wo si trade junction wa wo se me ko danke ba complex wo benya taxi ana plage do ba do car na ba nso a remu wo trade kunu ba beto 4 junction no afa onsa benkum so wo ba ya so ye ho ano no ye edwuma fi juada ekosi memenda edwada kosi fiada no pa no nwotwe kosi enwumre nonum ye ho memenda anpa no nwotwe kosi ewia no miensan ye ho ana kosi ada de ye mfa anya adwuma enti no ma yare no nku obi wo hwa bia meken wo hu sign bia oni nipadua no ma kese wonya namu yare Ghana hade ba ko ni pesuru pa ne so be check up aha obi wo no ma de opa ne so edrowe wo hokokoto odo ka me betra na ka mbo bi nduro wo na ko akoto bi okay eti doctor de symptom being show ye mani hu ye no ono sa no obe dai anase wo hwa no I check up said okay e wo so ye periodic check up na Nyankopon bo a ye 14th anniversary na ye di no edwada we ne be flu screening na twato okay 1st July ye flu screening na twato anopa no nwotwe kosi enwumre no num nti wo a usuro check up siketua no because bebre ono maska na obetua de check up no eno na ye na nsendenden anti bra free wo de bra free check up Monday no wo ba wo na wo yere mra wo yo ban so na okunu mra mo be check mo ni pedum se namu yare bi esie mu amuhu ya na eto da de aro no se namu yare no nkwara na o me innocent na o munim kwan fa so bae no na ye de asensan nkwara no obuza akwara to be pusa ni sa akrubu na so akrubu on mabose ni pedua no ho keka ne sa wo ntiase e parents na de sa problem na ma akwara no wo be hwa akwara ne sa dia ba benyi no be bre wo ho afa kwa ni sika akra da chinko ye adwuma ode beto aduane di na ode hwe no yare ebranka parent ni tu ana montem no nkola brima nkomo solve problem no ma akora na ma ho to no enti de e kan se obi a hu sanam yare atu fie no fa wo ne wo ma na mo mra check up ni bi na mo be check na mo hu ade e koso ni pedua mo ba registration kwa na abetua check up ni free infidie du be kokoso ni bi no e be jo kapre wo mu na ye wie na se wo so ojinro dia na wajinro ni bi no be ska waka kono na chese dank die se ye kan nam yade padia na si tuase padia na ye dank ba complex dank ba complex foni chire babia nko babia wo ya tu sika egu enam yare die dank wo so do ani chire ya so ye wo ni ye show ya fi number no to dwa me das ye numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 that number singina sanso WhatsApp we are obenyaye okay doctor namusa yade no ya twema adwena si baby on say amanfo bi taking it serious sir obi wa no ne nam kwanche bi no okototo aduro
tisa no aduro no moto no ntimi nkoka moa no anaso mu ntimi nya good results bi ma yare ne ntu ase je se ye di check up no eba dank de atie ne se namu yare no emoa no de ba ne bi bacteria bi fungi bi virus na samoa ne ba oni peduanum na so wanya aduro betimi etu na ase sorosoro wo mo na aboa ne sorosoro se jata anka open oku no wato ade abɔ na abɔ so nte baby no wadoje no wounded lion sa jata no so wampe baby amfa wo wie ya no ni so wo kono maduro be sorosoro moa na sa na moa ne ye afom be wild afom be tackle left and right wo fe wo maduro bi a entimi nya omo hwe enu nte wo so hu aboa potia all cause problem no na wo maduro betu na se na no na dank no wo ba ya so ye wa ye se adwuma no ye du be hye mfidie me be lab nte be wie ne hu aboa potia wo ha wa adwene no nti na duro ne de ma wa kan straight na we free system no we free system no pe wa so majo na to baby enu ti ne ka to bia se brabe check up nkoto to duro no obu wo bete se ka duro no akoto to nti ni to omla no no ma moa na nkasa na safi aye wa dada aha nti bra na ye ma wo duro a ebe ka aboa no atemu no na eku no efiri wa ma wo ato no okay doctor ti se ya be ye check up no ye hu se ya di ni wama na duro ebedi science na atumi atu afiri ni widie nim enigi sem ne say within 3 days we be results bebre omo mabaya so nyina ya hwe omo within 3 days no afre no ka ho asem and then papa be free tepa bai no kwa wapa obaye chacha on say free screen e bi Monday no last week Monday free screening back holiday no ana ye be we nso ye be final one obaye ye hwe anu wie ye no wantimi agi ni nduro mi ensape no je koye 3 days ago ya no afre me say doctor nyankopon nhira o me say aden wo say afide da na wo so wontimi da no ho hyehye no da na dwo na wo say afide oto wa wo date sa akwala afre no hu say nipadua no eye foforo na ne be ma actually gina kwa na mu ha afide hu say mu ayedene into opeso ba ginu ndo na aka no enti na me ka cho say ye de oba ya so wa within 3 days because you use naturopathy and a holistic approach into ba ya so my ma wo ma system na kasasa no ho yare enu nti na ye ka cho say wo de yare no say aya wo na mu yare na ye wa ma wo ya ho hwenye ekura bra ya so ye ho no obi wo no ma na mu yare ni timi ye na no onye bi fe no onikomai coach so ye mo re no na ne mo re ni nyina wu na ye den etimi fa ho nyina e fa ho nyina obi etimi obi tiri ho tutu na ye basa oyo oba na ni timi bubusa obagisa wege nko ano hye obadwene ho ontiase da etima wo life ne ye basa na mu yare de enye yare wo so obi asoso so woni fie enti na situ anamo ne bra dank ba complex bra ne yentu ase ma na ho nto okay doctor en fe ma no entudwa biem me da ase ye telephone numbers no e 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 o friend numbers mienu say your WhatsApp call say normal call ubenya ye ne no okay ye kira kwa ne biem ye wo pechi number 2 wo de pechi number 2 ne so wo ba ofri boase na eba wo so besu wo trade junction wo fi kumase na eba so obenya pechi trade car so full line pampa so G runabout santase wo fritafo obenya bi otafo ma 4 wo so besu wo trade junction wonya si trade junction pe wo se me kwa dank eba obenya taxi na plage do beba wo do car na eba so remote trade kronum wo ba beto 4 junction wo afa left wo behu yen signboard ho do beba wo friend na machine so a ye be direct wo amwa be aso wo kamaka okay ye ne dank eba complete doctor and ye be dase nyame ya domo first July day ya free screening no ebeba so eno ye juada nti free screening no enye se bia okwa na ye hu yade na yazam wadru free debi ye hu yade no na ne no wato adru tu kwa fasika tu butum nye se bia day ya okwa ebe hunu bibi tu kwa fasika kakra tu butum watimi atonyuro no bi tietia doctor anyesa saneti okay yani danke ba complex na twetwe nkomo no ahotofi eno no na omudiwe eyeme dese omu tu yade ase ema won no omu na tu omudin ahotofi yeko akoyanim makodokoko CCKS makobobosia 6 million titisika no kwa branis waje CCKS every misem watwa koku ni bia gudu abayere asefem abrehu wi ase bayo abrewatia Oforisuo be ma Asem
na my Ghana has said no munkwana and simse ubeti biena of also bema me person me ya domwa watchina a jabroni and better chinkomona krata na omo ye nhihye yegu so no obema ye ni ko twa wi se hwene santem ye hu bi na ye hu se sika na work say edru 19,700 that is 197 million Ghana cedis no na ya hwe se sihye ne sana na esitie nye aha ne ye ba beka no na ye kwa akochenji niema bi wo ma ye ne senti no ye pese ye hu krata ne bi na ye hu sa brand no tua se sika na ebeye ya eye ne kwan no senshen ye hwe krata no so na se ye hu se wo bubu kai sa pepe na ti abrantia no ye nka bi ma ne se ene papa ne fasika ne nche na se bibi sa obetue sika no and I think say ono so I willing say wono so say bana say yes sa pepe obetua ofoso be ma eja broni ene ne kasa aye ya asemo aye tena aka ehuhu ena ama ne di mu aye we say ya bana ne mu aye no so no meme ye bo asia ma meti ase no mu ebi ensisi so ye mfa ma me se wuti abusua panyi ya aka Joseph ya ye ne kasa aye ya wo mo atena asem no so wo ho en oje krata ne hwemu e mo no kora ka se sika no kora otue nye on de on ne hu ye batie pese hu bia no de me de ato nchen se de make na bana se wo se otue e be ka che ne ye kora na be wonu konsa so nkotua ne ntem na enu achi ne se ya tena asem ne so amo no se won tu according to enkwanta bisa so chief producer echeche mu no wo se won kan kira ne se wo ma obi anya dai o ma ne nton na yi na emom wo se sika na wo ye na obi oba beto bi obama one ne betwe manso eno no kan wom enti a wo se ka papa no kura no wo kan wo se nko wo ka kire wo mom beto ne se wo beto bi anse wo tua ne ka e ma ne disika ne ko wa bla wa mama ne se bia me kwa kotua ne ka de ya ene me no betwe manso but se wo ka se wobi obeto bia na me ne betwe manso na sa ka kire se e kwan da obetimi aba abeton wa eno na ni sen me maintain e ma bia se wo ho etimi ase na asem na ode ba ase no na ye kan na se ehu bi na ma wode keka nsem bi but ye ka kire na me se krata no ye hia bia ebehwem papa ne fa bi nsende ye se wose ye ba okra beja na ne tetefo kra pontin ye sende one family ni yen hwem na se wasa brand ye no 197 million Ghana cedis no that is 10,000 and that's 19,000 plus no e wase wotua yen ye be ma na tua do beto kokko no yanka se be hwe se obeti sika ne de ama papa no ama asumdwi aba na bia mu nso no se nya san so de a ene na akwakoda na asem o kan ya biem se kokko ayi bayra no na kwanta bi se ne se enti bayra na wakwakodua no e ba se obi ba beto be nda ya se eno de ya mene de oba beto na asem ni de oba beto bi ani asem ho asase no ya brand ye obetena ha se enum ne dia enti so wo bibi se kokko na wode aba bebubo mu no se wo hwe video ni ya ba bi na wode wa nese kokko ni bi wom ya o modern net yo se eyi bi akata so enti asase no wo enye wo dia the fact say ode wo ka no eno nche asase no eye wo dia wo need to me be you have no right so be si asase no so say asase ne da ho anhwe ba befo da ho ne wi asase binti asase edna ho kwa menye sure say your friends akontom la kro ni di say enye akontom la kro kwasi ya akromfo no sabi obi abodama na ase obi adwum na homa no ebi ate obi asase da ho a wodim ni ka no akwa kosim sa be kwa akofa do ena panyufo so wo kro ni mu ena omo nim sa blanket so asase no ebi ebu kropo no kwaje yam ye nche ena oye de ye twa bi de ma no se papa no ya woni we se che ye no o meda ase ansa na ye ne dio sesen yo eno no nya wa asem nhwem ho ba bi eti ya ka che papa ne se sa asa patapa na wo di animu anase di tumi ka bi tumi bia wanya e wo kuro no so because bia wo sika na se ni nsem wo bi eno nto be wro brand ka wadi afa na beti no yen ntra se ma ni nsisa ye be se pepe ye be di ehi sa wasa brand ni tres ka na ye be wona tiko na ebom asase na wakwa ya no ne byline ka be yon kotutu mfiri so ansa enyandu baby onko tutu na ni kokko no so onko tutu asase nya de abrante me fana asase no beto ama no wone na ka ho asem manu asem me fancy okay the nation sanka wozo be ma radin shiro bia wotie goso ma hen na akwasibo so mpra radin shiro no nya no kase na Mr. Yabuane Kofiju Obusu radin shiro mbra koku ama no ne one kodu ba for so radin shiro mo na onyom kase fozo sade na no ye nene na nsana me ka chiro na branti wa ye ni amo ho sem wanyena nkwa agiri na akofa ne abai nyina aba mebusa ne se ndiafu kakraka ne dawe ni oni moro ba bi buba no
sabe body be hane kura mo aka se fu kasi we body wutwa betimanya 6 million akutua woka ebiem enti bolo banana e wo ho no sabe no ni moro ba dodo bi kura wutu se ode mu obi nso akudua na fu ma ye wunkura se wutumi koto bi sa na wakwa akudua oni moro ba dodo kura boboni koko na hanoa a obetumi atu agoto anyaska ebiem yemfa ngoto nchen akura kakraka na etesa enti apapa yi ni oni akoko bi eni aponchi bi na makura no ase a ebi ankekai ba obetumi aton sa amwa yi bi ede na na akura be yase na wo odi afuo isese kesim unnim ponche unnim koko undu abode hanoa baabi a aka se okay abode so kram se mitwa metimanya battery mi no obi afirim unnim oro baabi aka se mitu amankofo kura kodua menya bibi afirim na 6 million pe utimi mane duru sa mpempenso we ya one try nanso ne say ntino ma obi su nsisi no abanas mo ka nyina woboa udi odi scan be babu nse enuru yemisa brand so oje bosia na di mfie sei kaji obosia na di mfie sei ndimvie numu a na ni obeka sa ACP pane so no oye ne say you betua na times 2 6 million times 2 every year ntimpato 6 million times 2 ema 5 oye say okay kabo ma say sika no na say 50 million kura unuru ho nti so wie beka we kire na se kire ne say ana de man ntibia na obetam se ana ntipipa na wo se ye yeso ye nimpipa dada ene ye nimpipa mo no du ntimi mfa kwadi kwa bia ngobo odi ase me bana pipa na odi kire ne madwene nyepe a mebodu ato so se pipa no de be kire na mehwe pipa na nim ha na mu se pipa we ye na amafo die bi enye mfie num pipa mehunu mebodu ato so ne ye jawo na ado asum dia na nte ade a mekira chiri wiase eyo nipa wadi ne tumi ne sika ehunu nipa da mesre twedi ampon se oncha me honhom bone na nka me mfa ntina wiase me pe bi pa nka wasem nya da wo da ho na dwoma be so kon no metimu ohuro ni mu na de be china da ho na nka nipa kura ne de ane ya de ama na wiase ko nanim ko mu so bi sisi obi na me kra ya se ade ne no kura ni oji 6 million me catch us one times in 2 me patroje 5 years ni de o de kwatamse ampacho 50 million efe 50 million no buy na de say mini capre di papa tifiri kokoo nim ebi a me ma honhoma nsia me ma honhoma nso tifiri na me hunu se half aka meton efe because anya kwa mistake awaya amra be na awoso obi de woka na fu eda ho utimi kofa fa edi dua wo mu bayire na me be ka chiro sezi ya se wo so na dodo a odi dua bayire na nka me be dua de o ede mfaso beba enti sa amra na me de teka na ede na obeka enti umi anka nche ajaburo ni se wanya badwemba oye panyini no ma na nimra na ho so ntu na mo sefata na ne awaye wo afomu no ye kase ye de mra kure di no a wahwe ni siga no kwa ni banya ntua ma no because masase no akodua bayire wo so se mfi dodo ade dua bayire no me patcho me di ye bi before frank de mfaso aba me di dua kokoo bi e bi anka sam de me ti bibi e bi am di dua bayire banji bi anka bi anka aba mamatu ama sabi adwatonfo abefa akwa matu asika etu o me na nimra no ho so no onya isa ade na wo ye no afesu onhwe pipa ne mekire ye nim pipa mo no enim pipa dada ne enhwe ka wo hopote ne onu ka faso aton atene di ama na asum di aba okay anti sese no se hwia kontomra kwasi ya kurum jabruni wasumua de bedia dance ekese pa ye pepa no de bedia dance ekese pa no a ye bemu se abrantie entimi nsisi usu ntimi nsisi abrantie no ewo sika famu no eye krata no eno ntimesra wo se ma ye hu krata ne bi mi aseme ba me hye dan true fa ye biasa ma ye hu krata ne bi ye hu krata ne bi ani hu kwampa ye befa so ni aju sika ma ho sa abrantie anton ko ikura ma akura no a obetumi de asia wo wa wo fi kromu a agi sika kakra tua wo de na ma ho na mre so wasa akofa na japade enye se wo ton eduru ba bi obetumi de asia wo wa ekoi bi so enti ajaburo ni mesrew wo pani mesrew wadadwene ko akire kosa adwena wo fa ye nyina se wo kobosika kase bi abrantie anya na ko wafa saa no waye wa adwene nanso so no Asem Mpe Nipa me wo Osei Aboagye mente ase ne o kyena ka ho ema osisi abrantie dabida enti menya pepani bi ne nyina ye hwe so ne nyina nye calculation no tie ne tete film na Ghana nkonko nanim eno ti se hwia kontomrafo akwasi ya kurumfo mo kantre pani ya broni se onya ni bresem no emwa no kada cheke wakoma to ye mwate ye betwe manate ta ye bedi nkunim
e tie ye ko computer so dwa die mra sisi ya ye waze dwechire ba ko e de chire 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosiande a Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwai wo Kumasi, Asafo Labor roundabout hwa, Accra nso omo Carnation First Light, Tema omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From mo ahomatrofo iso 055 555 0067 ana 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesiwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yazadazi duri in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na no what she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why you burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sachet kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofa afro. Saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye.
teme ho ase wo de beda so pass Mpe Nipa menti ase ne wo chena so kan ho sete de oba no anya atrase Mpe Nipa memo akwa aba be microphone ka krama me bibia bokọ de Rade adum na odin de sen Efreme Kwame Boatin no okay yenhwe na omonye microphone yi kakrama no monye microphone yi togbe haban keke wono ni azibilbo so kalu kagoka ono ese en haban sam de fafa na chira na fichire na togbe haban keke se adie bia ko yesunsum nyuma bia no fa beda no etietia se eye fiemu sensem ama osika sem wa wade sem aye basa no wa hu se fie beye na eye ode togbe haban keke so ye beifo sa no de one ufia beifo no ebekwa akwakorie nhyiemu na ono omudi nhyiemu no omo ante ase a eno obepete ne ho na ono omo ka no omte ase de ne ehulala wo ho ato orofo sunsum nyuma de efansa togbe haban keke ho efigase akwante poso so besi bofa hospital junction gina ho hospital junction gina ho na jimma we togbe haban keke be makoda ababa be fawo 0244484747 0244484747 ana 0244506620 0244506620 ana 0244506032 eno eye togbe haban keke azigbilibo sonkalu cargo car from Benin orofo obema wo hu atọ ewo sunsum ewiase Mpe Nipa memo akwa ababiem Pacho mejeso bibia bokọ de Rade adum na odin de say Efreme Alex Kwame Boatin free na baye Pacho Mampon Akrofoso Asante Akrofonso Pacho okay eya bretufo kuro ho na bretufo free Pacho ifra Asante aya ase baye no ye san bisa wo Akrofonso san yitue nan akwa Asante Mampon abakosem pa no papa wakosem ne san a wo se yenkomwa masem de se ye ofa ba ko pa akye ne no ye frɛ no sɛ ye frɛ no ya opepra pese otinchim yensaje ya asase ye fie asase na plot a ye ton na okoton de ekosi dan manemba na ni nyina ne se ye nana a ye free na se no ye frɛ no adwoa poma owo ma miensa nana chirewa nana sakuma ena du fie na menimi nuanom enson ne ye ngotwe kwa mienu kwa na film na aka nsia yen yase ne nana chirewa no ena ye wofa no pepra no nso asene asakuma no ono kwa na aka ono kwa na sisi aka wa asakuma fam ena yen nso so menimi nuanom nso yen kwa na yaka wo chirewa no fam du fie ne de na se ahye na ye wo fie asase a ye nana pomano ena esiye ena asase no nso so a eye fie plot a ye betete aton no nso so eye nana ne dia ndifa se ma ne miensa no e maame ena omodia ena aka ye ne wofa ne nko a osi ne maame ebewuo no na owo embraye mu efe no kofiso ya na maame ne yare be mfie miensa ema abusua pani ene abusua ne hyiae esoma ye na ba akoba a ye frɛ no Collins Japan se onko bana man ye se ne maame yare enti omra wa ma ye nana no ewu ye no ye frɛ no ye cha ya bepra no maame ye frɛ no ye cha owu ye no ena mo sa soma ye se on se anko na onko bana man ye se ne maame ewu enti omra na omehwe ne maame eni achi eni baabi edi ne maame ne to wa ma wo hyewa o mafie nti achire o ba fie no ena o be ka se sabra busua pani a ono no ba na oteso efe no Osei Mensa ba ne maame be wuo no so de na oteso no ne maame wu ya osie no no Osei Mensa no afiri he Asante Mampon ye Asante Mampon aka sa ne ya sifiri okay na Mampon na Mampon fa he Mampon asase o Mampon da man okay aha obi oni Mampon bia if simple store okay simple store ho na if anachese kenetachi mu fa kenetachi abiko kan Osei Mensa no Osei Mensa ni nuane kenetachi okay aha
enti abusua no a pani o maame no wuye no na ote so no ye frɛ no nana ya broni nana ya broni ni efiri mu no ɛna ye de ofa bonsu ebedi nade nti ye ofa bonsu no ye mbre no ɛna ye de Osei mensa no ebesi ni naaso nti Osei mensa no ebesi ni naaso ansa na ye ofa no ebe fie nti oba fie no ɛna Osei mensa no frɛ ne sɛ ne maame si efie na saase no ene plot no eye ne dia nti onkofa ba na enye ne kore esense na ye ne kore a kana na ya broni no a o maame wuto ne na aso no ama ne ye na yie no onu mom na nka obeka bibia sense o na ye busua pani enti se me ban ba fie a ade we ye ne dia ade no so eye ade a ye na adoa pomano ena ne dia na ne mamiensa enti ye den na wo o maame no ye maame mfa se di nua no den na fe de abeye wo nko a wo de anti a okoton de ama wo ma ene ye se ye nti ase nti ye de ba beda sompa na maboa ye esanse ye ofa ntimi mfa de mimi ni mo sante amemrem no se wo ye be ma wo fie a wo ka adapade wo fie ho but untimi enton ana untimi mfa enya oma asante se madia wasam wa wo kan se mitini yia na chese ya furum no na omo ya miensa na ba ko ase ahye na aka mu mienu na mienu ya akoka wo fa no nko akontankoro ena ono beta aka nipa ben so anansia ye ya ngotwe na mienu sesi akra me ka sei de otosu mienu a wogu ni che fridge mu a 20 eti o pese nipa mienu no ekuo mienu na aka no ono nko afa na sa asena dɔso ana ebedu efie sa asene de ba ko na 2 rooms abubu esisuo no so wo fan no so wo mampon hwa fan da man new da man simple store na chi simple store na chi na krumpa ona fie na sa asene wo na asasene nso o da man honum eno no ebe 40 plot eno no wose ono no koton o ma mesi ne dia o ma mi bi wu no o dija o se men tase ne die ntino o koton na o de kosi fi amanema e won totoro so ho na ne mani firi ena yesi ye nti ase esanse mekura me ye be ma meti wi mitimi didi efie edapade hu bi ba se mini ho a enye me madea eti asase da krum e wa santemampon krum simple store akire se na wo kan ena asase abe 40 plot wo da man ena opeso no ton fani nyina o se ne maame si yo for se mensa no a o maame wu na onni ho no na papa na onya busua pani ni si ko ba sa no se wan na ye busua pani se obusua pani ni ye Osei tutu ba oni Ghana ha o America sisi ya na mo abo na mane woni masase na bakosem se ne maame ne de ma no eyampa na asase ne kwa na yabusua ni nyina de ana ya bo na mane na oni ha nti aye bi wo fie a obeba oni ha sisi ya mu di kan de aba me eti ho ya no ye kona chief producer hwe wo se papa ne friend say ya pepra ye hwe na ye kona ne ya pepra nkodi nkomo na efi asase ya yabusua de na wo hwe yafunumu asem aye ka se wo nko a wo maame nye no nko a maame de awu patan enti se ye nko a maame ne kosi ne kwaye de a ena ke ka se wo maame be firi mu no aye wola man by verbal otemase na se kokoba ne se yafunu mienu ana miensa na ba ko ase ahyede a se mienu aka no na kwa bi so no mu na mu kwa akoche enti ono ko antumi mfa asase ne se wodi kosi sa na kope no media mauma ya omunti asante asem kakra papa no kura no wadi fie ben say obaburu 70 years obona bra ba Ghana okotena Abidjan kakra na oba fie na de ya me yakora wase minimum ni say ye nana no aye ye firi na se ye fre no kwabrensia ono no kire wa na se no okoje asase pani hwe na me pe no na ye musa no bibi kakra wona wo fre ni aye hwe na ye ni nkomo na we de se menwi ase ete okay pani ni wo mfa o se okobo na brabo he okotena
Nene maami wu ye kura no ni Ghana hana. Ne maami no wu ye na waba Ghana ha sei. Ena nka me kyerem ho kakra no. Me tie opa. Me na akyerewa no ne ba ye fre no kwamire nsia akodi asase. Ewo emraye me fre ko bisoya. Ena ode ma kokoo no ode ma obi ye me nche okoto ye na ode ma obi ye me nche. Papa no firi Asante Banko. Ena nipa ne ye kokoo no a oye no na me nana no ewuye. To ewuye no buseni bia ankohwa anti papa ne ti kokoo di ye nche kyerei na wo kwose bidan. Ntu firi ho ba ye no. Ena me nana ba ko nsoso a oye me maame wofa ese da bi. Ne nana ko je asase bi. Na asase na ko je ye no. Owuye no obi ankoho nti no obekọ to kwai no ko tu dipa no. No aye kokoo no. A wadidi so a na oni nipa no e kasa aye se da bi. Eye me wo fa na be di ye nti no me no ba beche. No so won pene. Ena me na nana de ko dan kromo hene no. Ena wo se wuntimi fa asase no because no wo fa na be di asase no. Ena oje ne me nche nti ese mu chim. Nti hono sa be na wo fira bi jan aba. Ena me na nana ka se ono no odu nkwa o. Papa bi da ye kokoo nti wontimi nkotena ho. Sai da se dia wo betena. Kwamnensia ne kokoo no a odi ma ya me nche no betena so na didi na mama mi bi ni. Na me nua ba eno no ana okotena ho no wa mane ma mi kokoo ni sika ni bi kura ani eye do obaji asase jese sa kokoo na we oda so tidi a yen enka yen sese ni ma mi wi enka yen no ye de enka asase ni kokoo ni ye dia ana asase no so ye kwan ye dia go ye ofa ne no ndi yen no edia wadidi kokoo no so abesi nne a omfa ka premafie efie na ye dada kura abubu ogu ye obako akrofo so ye obako wo mampon ndina ke ye kura pese ye ton asase no na edi siesie fie nse de be ya da chenkula na ebe fie no emeye mobo opogoko no akote adi chine ayaja ni nyina chinu no ose abeton asase no adi akosi dan amanema okoko no de mo jama no ye fa ne se ye ofa no no sabi onya dwuma bia ye nso ye ho odin digon de oni di kokoo no so na da tin se woni ho a na abaye busunya de na katachie wonsemo no munya adwempama no ya enipa ti se huruye enipa wote se somro ose mugya no ota na ntwi no wonom no a ose mu ma nya kokoo no tidi ye ne kakraba ne se wona mo betwema so asase bebre ho sa na nipa tie na sa simple sto homi ni mo pa na dua de nyina na problem se keka na tachi ahoden wo hot se first no a kwa power sum da ono na kana na diska sumaye ma se omra bia na ya guru ni abutu apani no no yi ni butu diska da bi o fira bi gya homra no ono abagana ha a wo sa bia na otemi na kokoo no ho no ti no Ghana o ma me ya ye no ma me wiye nyina no na o Ghana na o fira bi gya ba na sesa koba na sa dia na cheza ni nyina na fira krofo so ho ye ni nyina na firi ho no mo sa part ni bi su firi da ma simple store for no ye no mo etu mo kura be hu asase na bakosem pa sana minim se sa asase hu asem a me wo gidie kase se ima meli be hu sa ma meli because your baba pen ya wache wo ye be dura nyina ya frɛ no wonim se ye wa ha ebi go aye kase krotiti e go ka jense e be dura sei okay ya frɛ na wo fa omna samoa e ma japade se de ma mema egiton di o Vusu papa mo se friend se ya pepra ya pepra guy name ye this do guy name okay omo ta kan wi mu no bibre o ma dwene no chede ntimi ya this papa ya o ye say ne ma empenifo ba ko kra ye sofo odi na chi sika wo mo nsem omu wo ye se de me busa no se ne Ghana no obi ye sa no ma we oba ne sika ne bita na chi ana ne ma bi e wo sika se be mo ya ni asa chi magum ti na me busa sa no de koso Ghana papa bi ne ta na chi o ye sa ye frɛ no sei ye frɛ no eja sei o sei tano o free he ye on say ya si free ye free mampon e na ye aware di be pie akrofo so ndi be pie akrofo so no
ye de ho bobo asonafo no ye asonafo ye de ho bobo asonafo a papa no e mabusuani awakrofo so papa na ode o se tano no onu so wie hwan ono no ye asonafo awakrofo so ye de ho kobo wo mo na chese kwa wa na mi so onu so bobam enti na chese ono no ya tano na nsem obi no de atai kwadivu ani ye chi se onse ofosu se uti ensem na eso koto se krama cha pata so a obi etwe no ma bi twan a onim se ade na oye no asante amane etia onim papa se ne fie ko animu ade bi wa asante amane wudu ba bi eni kwase obi ne beka kirew eni kwase ye kwa etia na nke kirew se yesa so ti ase sabe mpredua se obi wa na oba wiase ne odi abro eno de oyesa ye beka wase mo ye ba wa kankra to so kete wan hwe ye nkura omu okromo no dachi bia no se akwa bi owu ye so obi de neka okwachi flowers ya dan na so okotame wo de ko sa akwa na wo so na mo de flower me wo de meka ti mafa koton atika nyame ampata obewu no wachi na emma no so nkasa se papa medika kasa me metia se papa ofa busuan de ma me amenye because me pɛ no me e wo me ne me family ana me ne me maso ade bi wo a nipa no wo kan no de bi e kasa asem so bi efi ni fie e betena fidie wo se wo kan ya wo se mo a se nipa kro no wonya bone obedi because wonya ma ne nka so obeja ma na kan ko gya na ofie papa e sabe mpredwa wo fie ko animu ade oni kwase e kirew na de bi e ka busua ye se busua tu gya ba bi na obi aka che se hwe busua te se kwaye saa no na eyo se ye se anka papa yi obeja ba bi to onya ba bi nka se na busua ni moda wajia ba bi aka wo na so nsa asasem ba ye no wo yi mo afirim akoton de asida ma ne ma eti wo fa se no nananom mo ofie no wo kan sen ba edu me bi amonso mo ntrase ba ma wo gya wo pa se be papa odi 70 years edu me bi na se wonim se ade na wo kan e no kra e wo mi se ade bi wa me se ya sante kasa ye wo kasa bi afede me se yoyi asem anyere ntwa e wo kwan bi so wa de pa wo gya ko obi minimum obi a oni bi ba won timi mfa na ade minimum bi woni sika oni hwe ba won mfa na de da onu nyina beko so tiase ye nhya wo se koye sa nemo meka bibia to adwemu se ampamo de abeda he but mon trauma papa wonya 70 years mo ade onfa nkoma ne ma edu mebi won ma no ma bi ata ofosu okay papa no wonya de wo ye no abrotia ofalumba beka chosa akai enye bretu abusuan ye wosre soso sisi priest obi sisi wasisi ni bi na sabon sakla na dia yi ne bawu oso papa ne kan what ma se ejaboache kinsa wode ofalumba to no ankasa no ho e bia obi anyame ma baby pa na wate wo sisi priest obi sisi wasisi ni bi sabon sakla ne bawu enye bretu abusuan ye wosre so fa ko akoso adufie ne ye adwo chane oba abna ne na na abna so e ma e wo fie no mbe kira wo se wo mo chen mema what ma say sometimes asem ya wo kan say sapa dia mother ne ma o what ne ma what ma say ai ade ne ya mo dia pa na papa say what na wa na afa na ade bread ya wo wada no oba na wo ti ase no kwa bi so sa ade ya wonim say ya wa wo dia na kwa bra na say wo gye akwa kosi na edan amanema asase ya kan wasem na ya 10 acres so sa 40 plots no 4 plots bi ya 1 acre it is a wo check here ya 10 acres enya asase ketwa ena mampo asase so ne ya kan ho asem no what ma se na what wa say wa jikoko no and dem wo fa no mo adwempa no ho fine na what wana mo sa ma na tena wa ma wasisi mu akwan be so na adufru pedia sa no anything and asante ase no for so be obi ho what ase no so I don't know say ya na mpanyimfo no asante sem na wonu mu nimo say abakosem na wonu mu nimo say tete sem so na abale wo mo say yo say wonu man kasa so abro ne beje na ye binimo ya menti ase wonim say busu eja pade ye mfa nkoma mma wodidi wo kwakwa ya wate so yi ya wo mo ka mo asem wodidi so na se Nyankopon eto ne nsafra na efi aduoso nipa ba wo na aka na yesen wose wanya bro so adua wotwe na so kura na mu ahunwa no eyi wo bre ne yaw afi obetra ka be kakra na wusu so owo mefre wo ofo so be ma ye bre ne kona me ka kire ja pepla se mesre na ro ya asantini wo ma asante samunya ne de wo hu abakose yesi wonim dia ye nsai de de onim la no won sai mla eti afie ja pade abusu ja pade ye ntam nkoma ma
enti ma won mo ntrase no munya ho mo fa na yi wo se kan nya ma enya na nka na opanya wadi mfinsha adio so de emrante akenti nka papa panimu a wubu sisu sei make say kura wunuanum bi wo ho abrante bi hotel reception ho na matena ho sa on kokoton enti mutimi nya me masem kakra nkyere no sometimes na nya mla asem o obi kan wa ka me ye bo asem te sei me misi ewu misi ana ko beka bi about what the bad me mu di si ametwa me catch you play me ntrase say oya bema na so oya yinti no na mabego go me ho enipa bia da ye bransa na ye nya enti de ye wo de no ma me fifre ye obesam ye no e ma na nya kwa wo kwa fom krapo no wonim ni ama hodo ye ko hyehye ni moja go asasere so sa ofa se wo fa na matena ho ama se no mani anya de abato de aba ha se yen kan chejare plus ba bia wadi akodo na yes wo ye bia twaso yen kasa ye bia to aso ye be hwese blood ba bia sefata no ye de beto wo masase no a ye be gye de ama wonom de sefata wo no ne de aba wo no munyai de wo chechira wo no fo so be ma me fancy ase me da ase okay ye ko abe herbal clinic odofo ya de bia obetumi atu ase no de ama yen tana so apatrapa new site ho na be herbal clinic ho ya de be na wotumi etu ase emfama Dr. Hetty Abe the sickle cells doctor tana so apatrapa new site ho na odini juma 0243 345392 0243 345392 yanko ne ko se ho ya de e wa be ho prophetess Abigail Santo wa say e de be nada ni konu ya da so a nyankopon tumi pagya emfama ho e ya wade sem makwantu sem ya de na ada no so asem wana wose bra na wontu ase emfama ho wo sokoban ampa yonu site ho na prophetess Abigail Santo wo ose bra obetumi no wasom kwasiada asode no ni nyina da obetumi ene wasom anopa no nkono donko wapon brada so counseling koso anopa no nkono sa na donko so wapon ukuada deliverance koso enya asem keto akora efiada so oje som a wosom anopa no nkono donko wapon yenko prophetess Abigail Santo ho na de bia da ne sunsun asem no onko pai emfamfiri so na woje enye nyankopon emadea sokoba mpa yonu site medical catch ho na wo 0243 263899 0243 263899 na ye konne yakwa akodo yafuo odofo ye no afuo kwa ye bedo afuo agisi ye nya fertilizer na edigu mfudie na se na atimi asodoso na atimi atena bribra na se ye sika sem akohye afuo no nyina no atimi apie odofo sa afu yu aba no ye sa ase no ahode ne kofom agisi oja fertilizer na de support na fertilizer ba dwaso akuafo nyina ni daso eye OCP fertilizer OCP no odofo amanfo atu agusu a ensankyerani a OCP fertilizer eye no enya asem keto akora wo se vegetables dia OCP MPK 1515 and I say OCP MPK 10-20-10 eno ena sa no ba no betumi ede aguso na say legumes and I say mo ene atoko ene yuo no sa no dia TSP fertilizer OCP omo ena dia badwaso no orofo ba bia ejeton enfudi anwoma nyina no okwa ubenya OCP fertilizer ni bi no ato na de dwuma fertilizer sabri akuafo nyina no age atum 0555 909437 0555 909437 ana 0555 909433 OCP fertilizer eno ena ama bibimam kuayo ene Ghana kuayo no ekon kai pa brukutu abemanso ni brukutu aponto ne yiyo ni nyina no yekope brukutu ni bia babo yiye papa eno ena sabire amanfo dodo no ede ye wo mo yiye Food and Drug Authority the stamp na su dimayam unimfie dumiaza enfo asem koso ba pemfo brukutu ntimi ennom 0244 620294 0244 620294 brukutu eye bemenso Lawson beverages lese men kan cho say enwom odi abadwa so nyina no ano odin ano onam odi Lawson herbal Mr. abadwa so Lawson local Mr. abadwa so odi Drema capsules Drema bitters abadwa so na Drema bitters na edi ahimo eno hangover bi animo so nya ice cube ni bi good Drema bitters no mo ekopa papa enane cholesterol ni nyina asade no free ni paduam emema no kura kire say Drema bitters no emotumi gina so say peme na nyoma ekon kan ewo mpempa orofo yenko pebi niemfa enkoye yedie no nyina da ene ya ponto no Drema bitters yentwitwa bi na yemubbo bi ne gina wo nan so kama 0246 619999 0248
619999 ni twitwa bi ni emu bobi glozi di nyoma bia badwa so awose ye visa loan glozi do de beba no odu ko Dubai na wo ye mesin ni kure machine wunim twi na edu ba bia timi so na de no na ujam na so ewo sa kwantuo no ebebo apa wo so obem wadidi free ewo Dubai ho o transportation are bekọ adwuma medicals na no ba bia obeda nyina no e free mpewi na apede he na ne wo tetew kakra free say o mani mo ye den dodo no na edwane eglozi ena se men kan chosa 0555 283 2681 0552 832681 Glozy says Fasama we nebusemu asem bia de no ane club bia eno ane club bia ba Ghana ha no acheyi papa kayensa bi kura no aka fedi ka manfo agi akire die se wutwitwa club bia no bia ma ho odin gina so pa unya aduane na so obedi na nya club bia bebo pa na me ka cho so aponto ne abedi tuo no nyina na yiyo no nyina club bia no ye o last size na o medium e wo ho bebo oba penfo won kan wodi fiedu ni fiedu nwotwe a for wasem enko club bia so bia de eno ane club nti twitwa bi niemu bobi na nyoma nkon kan the nations anchor Bozo bema etomle bi wa blabuma be bia hwehwe dan wo no ya ye ntobo ba nko ho uti nkomo omudi ya ediki ama dan bi a kokoo bi a ye mepre no meche nti mema ye nikura ama me baso se we no kura wo no kura ye nsa antwene ye ne ye di bi a ka aguru ya anka adane wo dia wo because yen hawo but okopra to buba konwe dan ni mako krake ba kwa me abayire no agye ne enye ne dia ne se kura ne mbukura firi ne nsam adane ngofo bi nyina no ma yo ho aboro pese minkuminya ne ya be fere busuam ne ya bagigi nipa ba bia wadru hi abodi ne nko awo ndina abete Osei tu nya ne ba bi ko ye ne ye de kan ya chewa ba kwasem so be konko dene agensa ase ato ama na nchirimanya ba bi si dan ye de di ato wo de waye ohina na wo fa wudi kan a wo de obagensa ase ato abofie se to no akọ na we edini ye nkanche papa so me na ne mra na ho so na Asem Mpe Nipa kura ne ma miensa ye no kore ena mra ndinu nya beduru a enim ne awode ho na ya na kasa bi yi ne ho so sisiri prisie obi sisi wa sisi ni bisasa bonsam kura ne bawu da kro pe be da so ne ade da ye nyina wadamfu bi kura wadi da so ho oden che no bozo na mo yi ase isu awe nsa se trins na no ho oden no gyan na so na wo na wo kro ti ye metna se e ma se bitafra che o mama mehunahuna ye ne ofiri se kura ne ba bi ofiri se wonim e magi ade ye dia ntimi a mi wura Osei tu okana se ndi wose nye wuwo ba kwa mewuwo na mi besuro tu ekura wo se be nam de no kura hinta because etu to korope ne nya to nso oye be ma se de obekọ ne mu wan etu no kura no e bia na ukura osusu se meni bi oba bia na mi kura bia me kura ma target o dada ndi abesere papa ne se wonya panyimpa o fie wo ma asum de mira gire ne ye dodo ho na because time ko da ofro yi tu apaso yi a wa na wera be ho o ma o mun kasa nchire o mo se because mu nim so mu fira busuam na busuam ja pade nya ba akofo na efa ndi asofo fra ne mamu o mo nse kire ne nkanya ze ja nya wo ye no de ntokwa beba na mo ma asum de mira fie ye betena ye hwe china bi no bozi ye twa ja de ne ye twa kwan ye ni kwase ye twa mesre papa no minim no ba me fere no because when wo fa so otimanim kra ni mu nyam ajaza nko ani mu nyam na afi ye firi he wo fa se ti antimanya anka e firi he mesre no wonte se esu ne so esu na mta kan wasem wa an wonte so no wonhwe ne mfa so de ntu ba biada na obi antimi nkonko nanim ade ne ye 20 ye nuafo tu a nanka abere aduru mposi e becha odi 20 odi 20 40 ya che fe okay abusia de ye nche efie bi dan bi bubu yenyi 5 bi ye nton fansiesi ya kan na chirima nchirima akono obi abete wo faase ofasa na nipa bi ahwehwe edan na ho abunu ye mpenti ofa ne ye nton ba ko ofase fo ate ase ya ton ye de apenti eyiye ba na otuntuma betena mu a afebozo ofase fo nya kra mense wo ofa bi di yanim na ye ntoni ni ye njeni menkwa me de ye ofa be no wonse sana kwan na asem ne be ba kese pa ese obeka se anka nche no na aka echi okay asem na abani nyina no ewiaso pepe sipe no kura asem de ba ko pe ye woni pa bi wo busuan mu a wo nipa bofo wanhwe be abusuan no adenti na meka sa ye musa sa asase na ba kwasem kura ne de he na abusuan pani wo se mensa wo kana se wo na wo kan o de wanya ne ba bi ko no
Abakosem ben wo ka kire papa yo person nani abro person koton asase krata ben wo yigiri kire no tie me haye o ehwo na asem ni fire o abusuapani semensa no aka na tachi nwia no wono na akofa saade we bra kotwe owe nedi abawu di asem no ka kire no krata ben wo yi kire no a wo se asase ne dia won proof krata am yenhwe enu ti no wo se papa na fra ne sei ya pepra wonya de wo ye no se meties abakosem a wo kan dia asase no ka ho na enkonkoba ne se wono ko akwakoji asase se ye ko akwachi asase nim ne wono afa ne de na busuan musom afa mo de dia kokko ne besa akwakochem enye ono nko ade a ontie no tie ne yie pa fa ko de befa bia ye Ghana ye bedi mochi na sabia ku sabia nyado se ne mani bi ya asofo no mo kenka atwero no mo ntimi kyerom papa nyansa de a ekwa bi so no ne enhye dan hu nipa adwene Asante asase ewo bi na awie bi tie me haye Asante asase ewo bi na awie bi ye ka da ma asase de a na ye nana fosu sapon dia etime ka che nana fosu sapon se fa ko wato na asase aduro na nanim nguase no wo ma asase posto akrofo so fo asase no e magi nanim nguase da bi da kanati from nana asema me ka kire wa no 0554931931 0551931931 0548 931 hello okay yetio ya breno okay breno ko wa fa si Nigeria ko de data ko no check position and position I will give you of person say wa here o ba no ma bia yo mi ya ke kan jo ake kan sim bia che di bia e ya se bi ti wa toma na position di bomu Oko. Hello? Hello? Baby, I'm free with you. Grandma Santi, we can take up in some of you. You too. My granny said, oh, my, I know more than somebody to see a Japadia, a more, a manner. I know my more brand. None said, baby, I can't quit you. If you Japadia, but what about my mama, and I am not to say, baby, I'm more glad Japadia, what do my buy it? I know, offensively, and not be the atom. So, also got an amount of normal training. I did one Italia, now I was at the video. Take a period, mamma. One more black, take a period, and a more. Asante Japadia cry, a madia, a mere wabusum, yet the mawomo. Hello? No, Majisu, ya breno, young queen. I branding is really auditor. For one, for me, the master to for me, and I Nipa ira ye modu. Offer. So don't go here. That's what you call this about. Okay. The Papa the Messia and the Basso. Every man passing in a baby bus, we are some member of the whole in a baby bus. One more brand. If you're Japadia, Mark, you'll never imagine. I just answer ground. If someone feeling some of our man, what you call Baba. No, okay, answer. You be not yanum, answer. Eti we ya santema poansem. Eti na meton krama nana fusu sapon dama hene. Me yonko pa mi nua pani no. Me ta atiano pa. Eti no on kale 19 form. Answer. Ade ba abakosam ye ka kire wa Osei asase no nko awde a. Mon kama koma ntom yem. Ye ne Sompa Asem Mpe Nipa no. Ye ne otentetu ne tufa soro, ye tufa form. Fasoro na anye ye ne afa form. Titia abrotia Ofoso bema na aye friend is ofa kasa no nim se ne refi se ma me ne kura yare na oda ho awomla no ka che ne ma me wu ye kura friends ma me ne ye baifo wa ma bat ne japade de oba bepere enya me atua wo ka ende de oba bepere o ma me yare wa ma kokwa ye dinima Ofoso bema ka kire obi aba odoso mi mu ne de omo de ba ne de onim se yi mema bi wo ho mu ne ma e di akatima kepe abra agro mu fitin ya no mu kɔ no zurodo ene ye ba be kire wo sa agro ne beba so a e de ne wasawo ye enu ntina ka kire obi wawura ha no big do ne eye meje wa akɔde omo ba betena se na odoso mi mu ai ene ma de dana